Oh, We get diolch yn invites. fawr. Shift tab. Wel, beth di hyn? Game overview. Oh, hyn yn newydd. Game overview. Playtime, 21 hours. Mae hwnna di thing ti'n llun i notepad y fideo. Top guides. How to not get depressed playing Hunt Showdown. Hwna'n top guide. Cant the cant. Rwy'n hoffi hwnna. Beth di'r Yn guide ready. hyn? Oh. How to not get depressed playing Hunt Showdown. In this guide, I will be happy to give you advice so you cannot be depressed and or tilted playing Hunt Showdown anymore. This guide will help you as well with the cheaters, the not loading textures, the bugs or server issues, the 10 FPS on an RTX 4060 with 23 billion gigs of RAM. Okay, step 1. Open your library. You can easily do that. Click the button at the top of your Steam window. Step 2. Find the game. It's very easy. Step 3. Click the manage button. It just looks like a cogwheel. You can find it on the right side of the window. Step 4. Click the manage word. Sunlight and happiness is really close. Step 5. Click uninstall. Uninstall one more time. Here we go. Don't be depressed. Hwna'n amazing guide. Diolch o fawr. Rwy'n mynd i roi thumb up. Ac ydw i gallu rhoi award? Steam Awards. Heck yeah. Ti di iwsio'r community section o Steam lot mwy na fi yn y 5 munud dwi'n mynd i roed i ddweud, dwi'n meddwl. Hey, mae gen i 171,986 Steam points. Pan ag nhw yn. What the hell? Mae'n gems gyda chdi, ddo. Reloaded, boys! Mae'n gems gyda chdi. Gems? Dim Ie. glem. O, beth ti'n troi trading cards chdi fan i gems? Oh, na, rhaid heb gwneud hwnna. Mae gen i, like, a Steam trading card beta thing, though. Beth fi'n rhoi hyn? Whoa! Wild. Mind blown. Hot take. Poetry. Yeah, fi'n rhoi ar y Poetry Award. Pam na. Dyma ti. Alrighty, nôl i'r game. Oh. Right, rydw ddim eisiau bod hi. Dwi yn iwsio just hollol bog standard level 1 character. Yeah. Just fi cael... Get the feeling. Get those feelers out. Oh, combat axe. Mae'n gan sydd dal yn gwachio ni sy'n ma Mexico. Oh, yeah. Gobeithio bod y tywydd fanna yn gwell na fan hyn. Mae'n hissio fe lawr. O'n bad o'n ma'n de. Na, mae'n bod yn Dwi'n blawio. planio mynd Trwy fyny'r wyddfa dysil, so dwi'n gobeithio y tywydd ultra byd dysil. Fi'n cadw fy bysaf yn crossed am ti. Ie. Mae'n embarrassing, dwi'n byw ta 10 munud, chwarter awr, o fatha dechrau path i fyny wyddfa, a dwi'n rhoi bod fyny wyddfa. Oh. Mae gen i fi knives a mae gen i fi un first aid kit, ond hynna dwi'n Yeah. Nice. Yeah, we just got cymryd couple of stuff. Choke bombs, electric lamp. Fuses. Yeah, fi'n cymryd first aid kit hefyd. Dwi'n allai gael un firebomb hefyd. Spyglass, yeah! Iawn, chi wedi designated sniper ni lle. Sa'n siwr. Mae'n edrych fel, like, little stubby shotgun. Oh. Oh na, mae ddim. Mae gen i rifle yn dim spyglass. Mae'n Springfield. Mae'n just like stubby Springfield. It's a sawn-off barrel. Pam byd ti eisiau sawn-off rifle? Ie, mo.
weapon XP for unlocks of variants. Yn gwybod beth yna. Hyn Weapon. am un peth mae'r gem yn y ddrwg ydy just sut i unlockio stwff a progression. Yeah, mae'n a bit Ydy o- hazy ydy e. It's not Yndi. really... Yeah, lle. Yeah, mae'n a bit... Wel, os bod fi'n darllen like, y guides sy'n ar y main menu, efallai, bydd fi'n darllen mwy, ond... Ie. Mae'n just gormod o stwff. Dim eisiau Ti'n clicio darllen. hwnna, ti'n clicio ar un thing, Ie. o, mae hwnna'n certain currency. Ti'n clicio beth arall, o, hwnna'n currency gwahanol. Yeah. Rwy eisiau seithi zombies, rwy ddim eisiau Ie. darllen lore Trwy book. V-Bucks. Pan ddim yn cael gwario V-Bucks fi yma, pan ddim yn cael eisiau emotes fi yma. Rwy eisiau dabo, please. Oh, just newid soft volume ar blwmin. Dwi fi gallu newid hyn I borderless windowed? Na. Dwi wedi gwneud. Yeah, tri gwneud hwnna'n gyflym. gyflym. Cyn I fo llwyth o... Ooh. Yes. Dwi'n ddim yn one shot. Dwi'n ddim yn one shot kill i'r hen. Oce, lle dyn ni'n mynd? South. Ie. Hwna di agos yn y tŷ. God, rang in cofio'r controls now. Di... Oh, yeah. Yeah. Yn swnio da. Oh, ysgysodwch fi. Oh my gosh. O, ti'n syth yn barod? Yeah. Oh man, mae mor galed I gweld yn rhywbeth ar y blymyn 1080 Ie. monitor hyn. Oh. Mae'r thing ma, o yma. Reloading, os gwelwch yn dda. Yn fan yma. Oh, mae 'na pobl. Mae 'na pobl. Ie. Dwi'n gallu clywed nhw redeg rownd. Rwy'n nhw'n like, redeg rownd tu allan o bwys fi rhywle. O, mynd i'n fama, fi. O, mynd i'n fama. Oh, but a like fire zombie. Oh, jeez. Mynd i'n fama. Jesus, mae'n gallu gweld fi. Ah! Whoops. Oedd nhw? Rwy'n ar y balcony ar yn adeilad hwnna. Be, lle dwi? Yeah, like o dan ble ti yn. Dwi'n gallu safio chdi fan. Dim siŵr. Wel. Rwy'n na dau yn nhw, rwy'n meddwl. Oh, one Yeah. shot! Oh, Sut gath efo hwnna? death blow. Sut gath gael Hwnna, efo hwnna?
No way. Pa gen i Spectre 1882? Nice. O, iawn, oce. Ond jyst yn cael... Just warm Ond up. jyst yn cael ni'n... Just warm up, but yeah. Warm up. Just a warm up. Geisio yn gynta na. Yeah. Yeah, we've had a good shot ar un ar y to. Ie. Oce, roster. Recruit Hunter sy'n da fa yma. Reshuffle. Ooh. And I discovered the butcher. Na, really ddim. Oedd ni? Clues found one. I mean, just... okay. Os i cael un clue, da? Oh, right. Ie. Verushka Bortkin. We have a hand crossbow. Nice. Joseph Harris. Mae'n bobl sy'n chwarae o'n Steam numbers. Hut. Current players. Just wedi sylweddoli. Yeah. Oherwydd ar y Discord, os ti'n streamo, mae'n like anonymise enwau pobl. Oh, ynddi. So oherwydd ti ddim yn cael nickname mewn y server yn chwarae. ar y plugin mae'n cael am Discord. Mae'n just dweud E. Oh, cap ynddi? Yeah. Oh, man. Dwi wedi bod yn streamer efo'r Discord. Hwna mlaen. Ti angen yr streamer mod ymlaen. O, na, ti'n gallu tweakio fo. Eich chi gael deud ti'n streamio yn Discord. Yeah. 15, yeah. Ac os ti'n just newid eich nickname ar y server yn chwarae I bod yn Emrys neu rhywbeth. Ie. Bydd yn dangos lan. Ble mae streamer mode saying? Streamer mode. Yeah. A dyn dweud fwy'n streamer mewn Discord? Na, dwi'n dweud ti ddim. Ond wyt ti wedi connectio Twitch account chdi i'r account yna? Na, mae'n connected i'r account o chwarae. O, ie, so fo ddim dod fyny lle. Geredi. 195. Fyna mae'r un agosad, dwi'n meddwl. Yeah. Oh. Mae mor claustrophobic chwarae hyn ar... Ti di arfer. Yeah. It's funny, bydd ti'n meddwl bydd FPS yn gwell? Chwarae ar 1080 monitor yn lle yn ar ultra-wide? Mae ddim. Mae'n yr un peth. O, sydd yn barod. Ie, yw'r chwyth rhywle. Ti isio... O, mae health yn. Ydy just fi, neu ydy like yr, like, symud y llygodyn yn y game hyn yn teimlo tipyn bach yn floaty? Yndi. Ie, mae ddim yn...
Hynna pan dwi'n licio long Nice. distance. Efo fo, Ie. oherwydd dwi ddim yn trystio fo ar gyfer Ie. ffordd na. Ar gyfer... Oh shit, mae'n nothing o hwnna. Oh, no, no. Ble yn y byd ydw fi? Mae'r ffordd allan. Mae? Oh man, pam fi mor disorientated yn y game hyn? Helo. Oh. Hello. Y ffordd o'n i'n mynd. O, maen nhw wedi cael yr un o'n i'n mynd amdan. Ooh. Eisiau mynd ar lladd nhw? 60. Shit. Stuck. O, mae'n un ffordd ma. Mae yna wasp, like beth ti'n gael nhw? Rhywle agos. Mae'n yn fan ma, de. Ie, mae mewn y bushes. Ydy'r outline hwnna ar, like, teammates yn newydd? Meddwl O, chi dau thing, beth i thing glas arno chdi? Ie, ti'n, like, highlighted glass. Meddwl hwnna'n newydd. Oh shit, mae'n beth mwy hwnna. So, Mae yna blymyn... Mae nhw'n map newydd? Mae'n Sgwi ddim meddwl hyn yn sgwi newydd. ddim cof o hwn. I'm sure, actually. Oh shit, mae'n beth ar ôl fi. O, ddew. Mae'n meddwl dwi wedi bod fan hyn o blaen. Dwi ddim cof yma, de. Actually, efallai mae hyn. Stillwater Bayo. Roedd ddim... Oh shit. Mae Fireboy ar ôl ti. Ia, dwi wedi cael y llall. Di hwnna? Oh. Da, hwnna'n fi. Ah, fucking fire thing yma. Ie, roedd fi'n miss o fe, rwy'n glin. Ia, dwi'n dod rownd eto. Ie, dod wedi roedd fan hyn. Oh shit. Na. Cancel reload. Oh, run! Okay. Remember ni'n good. Ia, ideal. Yeah. Dau cliws ar ôl. 210 di agosa. Yeah, let's just mynd fan'na. Pam nai. Dwi'n meddwl yn o'r un yma.
O, sgysodwch fi. Dwi'n ddim yn cofo. Be di map? Ie, rhythm yn... Be di map button? Tab. Mae fi'n amwynebol o'r map hyn, rwy'n meddwl. Blanchett Graves? Ie, dwi'n cofo hwnna da. Na. Cypress Huts. Na, fi'n cofio hyn o gwbl. O, So, na explosion i'r chwyth rhywle. ia, so fysa rhywun sio... Ia, ma toia. O, na ni gofo fa ma, de. O, hyn o ble rydw ni ond. Ie. O, ti'n mynd thing mowr yn o ffana. Mind blind. Spawn o falet o'r blamin worms. Neu maggots bydd bynnag nhw'n. South East hwnna. Ie. Oce, ni'n gwybod ble mae'r scrap beacon. Ia. O, hwnna'n eitha agos ydi e. Ti'n dod am ei gyddiad. Ac yn bell. Ie. Oh, what? O, chwith, 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 chwith! O, di cael shot ar hyn. Oh, shit. Ma lawr, ma lawr, ma lawr. Pam ydw fi'n newid... Poison do. Poison do. Oh, crap. Yeah. Uh-oh. O! Ble? Oh my god. O'n Rwy'n i'n cael methu gweld meto. unrhyw un! Ble O'n i'n oedd cael e? meto. Ble oedd e? Rwy'n methu gweld e! God, Oh, rwy'n miles away. Ah, ie. god damn. O, ges i meto. Oh. Yeah. Lle dyn gweld bydd stats di? Um, I will leave mission bydd. yeah, rwy'n meddwl. Mi o'n sipio'n gwyn fi. Hmm. Yeah, mae gwyn yn... Ti angen gwyn am y gêm hyn. Dwi'n gwybod beth yw'r ffucking stats ma. Na, dwi'n mwyn cael hi. Ah, team di? Oh god. O, hwnna'n edrych yn dda. Oh, rydyn nhw ddim mewn team. Na? Na, rydyn nhw'n just dau solo players. Ar team details, nhw'r unig pobl yn y team nhw. Dwi'n gwybod ffeili am Stacey Collins ma. Stacey Collins, yeah, let's go.
Be di lag chdi? Be di ping chdi? Le mae'n dweud 22. ping. Top there. O, mae'n 20. Oh, hwnna'n good gun. Dim traits. Necromancer trait, hwnna'n un da. Rwy'n mynd am Necromancer trait. Yw hwnna'n edrych fel trait. Da. Maybe double health on first aid. O, rwy'n mynd siarad quibble. Un thing arall sy'n dweud am y gem ydi... Ella di'r variation rhwng y gun a ddim digon da. Na, mi ddim. Yeah. Maen nhw gyd basically teimlo fel yr un peth. Cytuno. Yeah. Hefyd rwy'n meddwl mae'r like y game modes yn really limited ar hyn hefyd. Gyd yr un peth, ynddi? Yeah. Na 33,000 chwarae Hunt. Heddiw. Wow. Peak Hunt, all-time peak Hunt, 44,527. Mae ddim llawer. Na di, di ddim ydi. I Crytek game. Yeah. Wel, rwy'n ddim yn sylweddoli roedd hyn yn Crytek game. Pryd rwy'n chwarae fe. Dwi'n yn teimlo fatha Crytek. Dwi'n Na. gwybod, dwi'n yn teimlo fatha Crisis 3. Wel, hynna di... Yeah, mae ddim yn teimlo polished enough i bod yn... Na, mae'n B-game vibe iddo. Yr UI sy'n cael fi ysdi. Yeah, mae'r UI wedi bod yn gwan, like, ers fi cael y game hyn. 105, meddwl? Diolch yn... Star Citizen, da. Na. Da i'n stream Star Citizen yn rhywbeth. A da i'n cael sit down a ben a meddwl yn union beth da ni'n neud. Yeah. Cos dwi'n meddwl planio streams Star Citizen i allan. Sa fo'n... Gallu fod a lot o hwyl. You definitely. I'r gwylwyr, lle. Yeah. Mae Star Citizen yn eitha chill pryd mae'n gweithio. Ie. But ti'n gwachio fatha streamers sy'n chwarae lot yn efo, lle maen nhw fatha mynd fewn i fatha space spaces i cael gwarad o wanted levels nhw falle. Yeah. Mae'n rhaid cool. Nice. Gen i'r Starfield bandwagon cychwyn. Mae Starfield yn edrych yn da. Like, rwy'n edrych ymlaen ar hwnna dod allan. Especially oherwydd mae'n ar Game Pass. Woo. Ie, allol. Rwy'n hoffi'r create a ship mechanic nhw'n cael ar hwnna. Mae'n edrych really hwyl. Like a ffaith bod ti just gallu... Build-in, a ddim talu 100 quid. Yeah, kind of like Lego. Adeiladu eich ship fel Lego pieces. Ie. Dyna fyd e. Oops. Dwi heb di chwarae... Dwi wedi stopio chwarae Legend of Zelda. Dwi'n mynd licio mechanic buildio stwff. Na? I fi, mae'n really dag intuitive, ond i fi mae'n tynnu ddiwrth be di game Zelda, ie. Yeah. Yna am dy emphasis. Dwi'n misio eistedd a buildio crap, ie. Rwy'n Isio. seithi. Dwi'n lle? Dwi'n dan ni. Na, rwy'n seithi. Rwy'n ddim lladd hi. Oh my god. Okay, dyma ni.
Sorry, fi'n seithi, beth ti'n galw nhw? Swarm? Ie, beth wyt ti'n O, dweud? mae'n rhywun yn fama. Seithi at y tŷ neu na? Na. Yn rhaid y gwylod fama. Dwi am wneud rhywbeth dwi ddim yn prawd o'n. Dwi'n mynd i campio'r spots ma. Dwi ddim yn mynd i cymryd y cliw. A Ie. campio fo. O, mae'n seithi, mae'n amlaf y boss. O, yndi? Yeah. Rwy'n fi gallu clywed y sŵn y boss. Yr un efo, like, blymyn Assassin's Creed wrists. Iawn. Yr un ni'n cael un cliw am. Iawn. Iawn. Dyn ni ddim yn pigo'r cliw ma fyny, ddim yn gwybod yn yma. Yeah. So mae mewn adeilad fawr. Ti'n gwybod... Iawn, dwi am try'n ffeindio ffordd fyny ar y to. Oh, shit! Oh, shit! Oh, what's the express? Ah. Got him. The person chwystu fyny explosive barrel tu ôl i fi. Yeah. What? Hwn yn y perk fi'n cael efo'r dyn hyn. O, ideal. Healing. Oh! Oh shit. Rwy'n boss yn like appear o flaen fi. Mae'n dal un person ar ôl, oes? Yeah. Mae'n amlaf y boss. Yo, dwi'n te. Look at this. Look at this. Oh. Dwi'n mynd i'r tŵr yma. Syniad da. Ben tos yma. Ydy'n gwybod ni dal allan fan hyn? Or mae'n just... Yeah, mae'n just mewn fan'na, like... Ymlaf y boss. Na, mae dim arw do. Na, mae'n y person mewn fan'na. Dal ymlaf y boss. Mae health y boss ddim yn stopio dangos i fi. Yeah, mae dim ond dangos pryd ti'n mewn fan'na. Dwi'n looting hunter. Oh, shit. Yeah, mae'n dal ymlaf e. Whoa! Yeah, mae'n diw dal fan o'r meddwl. Dwi'n mynd i... Paid oedd yn ôl i lle dwi'n ymlaen, cos dwi'n rhaid bet a sallu y drws a cael drws. Yeah. O, hwnnw yma!
No! She dau shot I pen ni. O, ddim yn bynkin. Watcha, mynd rwy'n lle mae corff fi. Ie. Oes. O, fi oedd y bear traps yna! No! Rhaid yn edrych o hynna nôl ar y stream. Is she the bear traps yna ysdi? Hynna'n hilarious. Oh man, mae'r stream yn like... Stream fi'n like 30 eiliad. Yn dyn ni god o bach yn hwyr gyda chdi. Be, sorry? O'n i god o'n ddim yn low latency gyda chdi. Di dewis low latency yn... Yeah. Rwy'n meddwl. Agor y drws, yep, cerdded syth mewn o bear traps a cael ei blasto gan shotgun. Right mewn y gwyneb. Oh my god, mae'n 135,000 players chwa rest o'n. Good god. No, ie, rwy'n fy dau bear trap yn cael fi. So fysa fyddi gweithio lle? Be? Sorry, nath o gweithio lle? Ie, rwy'n fy bear traps yn gweithio. So ta beth, os mae'r person hwnna, oedd nhw mewn grŵp efo'r un oedd yn tu allan neu na? Botskins dyn. Ar loading screens ar game hyn yn cymryd oesoedd. Ynddi. W'n gael y boi yma. Hwnnw fo, large bore single shot rifle. O. One shot kill apparently. First aid kit. Whip. Oh. O na! So, Okay. Diddorol. So, y person ro'n i'n llaf, roedd yn un roedd yn down o ti, a when roedd fi'n llaf a dod fe'n nôl. Roedd fe'n just single player. oh. Solo. Ond wedyn roedd yna tîm arall. Roedd rhywun arall yn down o ti. A wedyn roedd rhywun arall yn llaf fi. Fi. So roedd probably dau yn nhw yn ymlaf y blymyn monster te tu fewn. Alright, recruit, beth yna. Bloodlust. Bleeding will not escalate from light to medium or intense bleeding. Knuckle knife. Ar Winfield, rwy'n cofio y Deadeye yn un da. The Sparks LRR. Go on, Paula. Let's go. Missing a first aid kit? Oh, fine. Os yw'r gêm yn dweud hynna chdi? Na, first aid kit yn mandatory, ia. Yna? Na, ydy o ddim, ond mae'n wastad yn dweud chdi. Sgwydden eich ddim first aid kit. Wel, dyna fi lle. Ie. Wyt ti'n siŵr? Searching for server. Europe. Dwi bod yn gwachio fideos o pobl yn mynd i wyddfa trwy'r sos yma, cos dwi'n mynd fyny wyddfa. Ie. A fa just yn hilarious, fatha. Hanner y fideos yn... O, hwn yn really nice am deno, ydych chi'n joio. A pobl allai. Hwn di peth mwyaf perclus na chi'n byth wneud.
Ie, be, mynd lan yr wyddfa? Ie. Dwi'n mynd literally ar y path mwyaf dda hamddenol neis y Noson. Ie. Ti'n wedi bod yn mynd i wyddfa? Ie, rwy wedi. Dim ond cwbl o blynyddoedd, ddo. Ie. A di YnChwarae dod fyny i Tour of North Wales. Ha! Ond yn swnio fel syniad da. Ie. Definitely, ni angen gwneud hynna. Noson Gynarfon ydy'n wyddyn i wyddfa. Ond literally, dyn ni'n neud yn gan yma'r byd. YnChwarae. On tour. On tour, ie. Ie. Ond yn swnio fel syniad da i fi. Just gael hiking video. Ie. Ti'n wedi bod yn castell Cynarfon? Ie, rwy wedi. Proper castell. Iawn, this is the round. Shit. Hyn ddim yn mynd ar i. I had it under control! My God! Dwi just dau gwn massive. Oes na friendly fire game hyn? Dwi'n meddwl. Oh! Beth brifo fi yn? Ydy fi? Na! Di? Fi ddim yn fi! Di? Ie? Na! Iawn, pa ffarn? Oh! O! O na. Amdano ni ydw'n syth fi? I'm sure. Lawr. They're my friend. Not gonna ffrind. O, na one shot kill. Oh, dwi wedi boindo hwnna i mouse fi. Mae'n anghofio am hwnna. Isio... mae'n blwn da. Max blwn rifle. Ie. Yna i surveyor off top of building yma. O gwrdd ma'n i gael yn one shot kill i hi. Nice. Oh, mae pistol hwnna da. The chain pistol. Ond mae'n cymryd ages i loadio. Reload it, yeah. Lladd nhw efo'r mag cyntaf te, come on. Ffordd yna. A pistol fi di union yr un gun yn just pistol version. Whoa! Oh gosh, ble fan o'n dod o? Oh shit, ffordd yma. Mae'n lan ar y tôr, ie? Ie, mae'n mynd ar y deilad. Yn lle, fa yma? Ie. Dwi'n neud health kit, fysio. O, rygall gweld e. Wyt? Os dwi ddim. Shit. O, dwi'n atach chdi. Oh, Christ, mae hwnna'n good shot. Holy hell, run away. Ie, mae'n land fan'na. Iawn, sbyn ta. Bastard! So heb di tell fi the blinking... So heb di tell fi the blinking dynamite na. Oh no! No! Beth yna? Oedd fe'n gweithio? Oh! Na! Oedd fi'n rhi araf?
hefyd. Rwy'n shit! Rwy'n rhy araf, like hanner eiliad. Rwy'n cael ar a little bug hwnna, you know, a little explodey bug. Och. A dwi'n symud nhw, dwi'n wedi talu grenade ar y dynamite ar y boi yma. Yn lle dwi'n just aros a seitho fo. Si'n fler o fanna. Ah, man. O, gyda fi set-up da fanna fyd. Yeah, a fi. Hwnna'n annoying. We're not in Kansas anymore. Rwy'n anghofio'r buttons. Rwy'n completely anghofio pa buttons I gwasgu. A panic o hwnna. Damn. O, mae rhywun arall yn un gwn. Simpson Fang. Simpson Fang, you're my... Simpson Fang. Yeah. Nice. Poison bomb. Okay. Gonna be poison bomb, by the way. Ond hefyd, mae gynnu fi... Yeah, I've been solo player arall. Siel there, fe. Dyle fi heb di gadael o. Neu ni fel o. Nah. Embarrassing. O, hwnna'n embarrassing, hwnna gyda fi da. Ond mae rifle yma'n... Rwy'n just gwylio fe llafu ar y bug vision. Ti weld o'r ffenast, a ti weld, na, na i tell... Obviously, na i tell fod y grenade yma, naeth y grenade landio, a chwrs dy fyny cyn o seitho fi. Go on, Simpson Fang. And Tiach nach Thornhill. I am retribution. Down in Mississippi. Fi ydy'r person gweitha I wneud impressions. Be? Ti'n cael, like... Ti'n cael, Down to Mississippi. Ti'n cael channel points am impressions, though. Talk to me, boy. This slugger will get a bite. Yeah, I can't do this. Got a bullet with your name on it. Yeah. If your name is 9mm. Yeah, a good feeling am around the morn. Oh, can't. Can't. This town ain't big enough for the both of us. There's a snake in my boot. Did Toy Story do that? Yeah. Woody. Oh. You know, like a pull string quotes. Pa pull string quotes are allan fanna. Yeah. Reach for the sky. Somebody's poisoned the water hole. Right, it's Toy Story sy'n o'n. Faint o Toy Story is hwnna? Yeah. Pedwar? Rwy'n meddwl? Dangos oed fi'n sure Toy Story 1 yn y cinema. Nice. Sut ydych chi? Sorry. Wel, rwy fi yn weefo yn eich ffordd ti. Da ni'n bell na bod dim efo yma. Yeah. Oh, wait. Perydig Pimp? Mae yna un ti o Perydig Pimp. Mae'n un ta 300 fyd. Oh, yeah. Mae'n edrych fel yr un pellter I ffwrdd. Oh. Lovely. Oes na voice chat yn y game hyn? Meddwl.
Dwi'n mynd cwn o beth o'n go. On a coon driven in. Dwi'n seithio unwaith. Oh shit, yeah. Oh! I'm in. Oh! Dead. Nice. Where ti... Oh, hold on, button anghywir. Dwi'n gasgu pob button anghywir. Sbyn, ni angen ffeindio pedwar am, like, y peth hwnna? Yr event peth? Oh. O, mae'n rhywun yn North West. Let's go. Yeah. Dwi'n... Oh, big monster thing o yma. Ysgysodwch fi. Oh na, dwi wedi bod ar y map hyn o flaen, rwy'n cofio Oh, shit. shit! A fucking... Wasp lady. Ugh. O, 2 wasp lady. 3 wasp lady. Mae'n Yes, swamp monsters hefyd. Iawn, do that. A ducks! Dwi'n rei siwr bod yna rhywun yn yr adeilad yma. Yeah. Dwi'n clywed seithi. Swnio fel e. Oh, hefyd i'r West. west. Mae'n rhywbeth mawr mewn fanna. Mae'n like... big ol... peth glas ar yr O, se, vision quest thing beth bynnag. %% mae'n rhywun yn. Yeah. Hello! Iawn, dwi'n mynd fynd i'r adeilad o top Ie. yma. Big things yma. Gwych. Dwi'n gweithio hynna'n ffordd na. Yeah. Swnio'n da i mi. Oh, shit! Oh, shit! O, dwi'n cofio yn fama to dweitha. Nath rhywun... Wow! Hwna fi. Sorry, hwna... Hellhound yn dod ata i. Dwi'n mynd efo site sgwell sy'n mynd fama yn lle da. O, rwy'n cofio bod hyn. Cofio rhywun y Ie. llaff ni o'r bod yn mynd tŵar. Oh my god, dwi'n gweld rhywun. Ble? Oh, Yes, dwi'n cael un! Hehehe! Wel, mae'r hitmark, geisio hitmark. O ie, nhw wedi adio hit markers nawr, yna. Do, fyna, holl ffordd yn y building yna. Oh, shit. Lad. Dwi'n mynd o fynnus, dwi'n cael kill na. Uh-oh. Okay. Ie, nhw'n poisonous. Gwych. Okay, shit. What's it? Oh!
Oh shit. Dy fyny, fe ma. Ty fyny, ty fi fe ma. Rwy'n iawn. Oh, Christ. Uh-oh. Hwnnw. Oh, no. Oh, mae'n fucking... Oh my god, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no, no! Mae'r ddynas. Oh! Oh! O, o gynna fi. Oh, shit! No! Llai hilio chdi? Rwy'n, yeah, mae'n a fire zombie boy. Hey! Oh! Gyda fyny ty fi yma. Llai, Ti'n meddwl? Yeah. Rwy'n na cwpl o fire boys. Nawr fyna. Iawn. Dyn nhw'n dal yna. Hey! Diolch Reptiles am y cant bits! Sut wyt ti heno? Hey, croeso i'r stream! Mae'r fireboys yna mor galed, nhw mor gyflym. Ti di oh my god, dwi'n yma. Yeah, sorry. Dwi wedi aggro like pop-up fyna. Hey, sut wyt ti heno Reptiles? Hey, nice. Gobeithio bod eich noson yn mynd yn O, yn lladd fi! tipyn bach gwell na noson ni. O, yn rhywun reit o fyna. Yeah. Oh, man. Meathead? Hwna beth rhaid enw o'r rai fawr hwnna. Immolator. That's 100 bits gyn reptiles. Diolch yn fawr. Bits gyn nhw. Oh. Pryd oedd y game hyn dod allan? 2018. Mae'n gen i teimlo fel roedd fi'n like, mewn uni pryd oedd yn dod allan, neu just wedi gorffen uni? Early access mewn February 2018, yeah, roedd mewn final year te. First aid kit, yes please. Gonna be alert trip mines, beth ffwc di na. Alert trip mines? Ie, dwi'n newid ta. Dim clem beth nhw'n. Repcars who dweud, shut mae hi'n mynd boys, dwi'n iawn diolch. A dydw i yn fan fawr o'r game hwn, ond roeddwn ni eisiau gwrando i'r iaith Cymraeg tra bod i'n wneud gwaith. Felly lle gwell allai i fod, ie. Diolch. Ie, does dim lle gwell na YnChwarae. Efallai. Arno Swener. Ie. Efallai yw channel Emrys Hobel. Clywed am fe? Mae'n alright, ydy e. Mae'n streamer, right? Right, yeah, I'm gonna recruit. O, na shoutout fi, sut ydi shoutout? Shoutout? Mae'n ffordd nid Twitch shoutout command. Oes. Twitch shoutout command. Beth di hwnna? Shoutout. So ti'n gallu, so os di rhywun yn dod fewn i stream chdi, neu os di rhywun i reidio chdi, Yeah. ti'n /shoutout a enw'r person, a ddim yn a thing in the chat, shoutout what's given to Emrys Hobel. Oh. Sorry, Neat.
Dwi'n moderator chat chdi, so nes i Ie. neud shout-out i fy hun. O, reit, rwy'n gweld, mae'n y pobl an y peth yna. Ie. Ti'n lleid o'r popio yn top neu ar y sgrin, a felly. O, dwi wedi bod yn poen a lot, nes i gael chat efo Morgan cyn i fynd, anglyn a streamer bot. Ie. Mae MIDI controller fi yn exclusively mynd to streamer bot on. O! Di MIDI controller fi'n technically yn twitchad Ie. OBS. Mae'n cael commands o gyd yn streamer bot i wneud stwff yn OBS. O, waw. Cos oedd yr MIDI plugin ar OBS, ond yn gallu gwneud un thing i un bwtwm. Ie. Ond ti'n gallu gwneud actions a reid o'i bwtwm a hwnna, so gyda fi bwtwm start, Ie. sy'n mutio, mynd â fi i title screen a dechrau stream, automatic, a mae gynna fi stream end, sy'n disgo 30 seconds, Ie. a so cytio, so mae o'n... A dwi wedi mapio bob un bwtwm, so mae gynna fi 100 buttons. Nice. So mae o'n... Nice. Mae'na bwtwm allu di bwysio i clip neu clip yn automatic. Ie. So, yn lle fi gyda mynd i'r Twitch Stream manager peth. stream manager thing, a mynd allan y gem, dwi'n pwysio bwtwm, mae'n automatically yn rhoi clip last 30 seconds Nice. yn thing fi. A hefyd, thing arall, mae Twitch wedi... Mae'n inbuilt TikTok video maker yn Twitch. Ooh. De. O, dim, i TikTok, Ie. ond mae'n y newydd bwtwm yna. Ti'n gallu neud o fewn Twitch, Ie. stiwys clip chdi, mae'n automatic yn neud o. Dyna ddim mor versatile o combo, Ie. ond... Wyt ti'n gallu just rhoi eich, like, gwyneb ti mewn bubbles o combo? Oes, dau thing ti'n cael, dau Ie. slot, ie. Ond beth ydy, ti'n downloadio fel uploadio i TikTok, ond mae'n y bwtwm yna, upload straight to shorts, YouTube shorts. Ah. So ti'n mynd, mae'n literally yn... O, hwn yn handy te. Ie. So dwi'n bod yn neud hwnna. Mae yna hive peth fyna. O, gai fi taddi. Wel... Ie, so dwi wedi bod yn tynnu clips efo hwnna. O, esgyswch chi. Rang yn trio hwnna te. Oh my god, pam di'w textures hyn cymryd mor oesoedd fi lleitho mewn? 50 hyn! Game hyn ar hard drive fi neu ar SSD? Teimlo fel hard drive. O, mae'r Rapcael sydd wedi dweud, mae hoff iawn o fod yn eich stream. Dwi'n mynd wneud pethau bach yn y Gymraeg yn fan hyn, a fanna, ond mae'n ardderchog fod chi'n siarad trwy'r amser hefyd. Hei. O. Sorry, dim oh my god am... Bydd o'n dweud o. Oedd oh my god fi'n zombie related. Nice. O, mae'n hive. Diolch am yr geiriau neis, Rapcaels. Mae'n gwneud dwi'n teimlo'n da. Diolch yn fawr. Pa games mae Rapcaels yn licio? Ie. Pa games ti'n chwarae? Ydy'n chwarae hunt te? O, mae yna Clueland fyna. A mae yna boi fawr hefyd. Whoop, whoop, whoop. Oh, Jesus! Oh shit, spinner! Ti'n iawn? Ynddo, dwi'n poisoned. Eith o ffocin boi health na. Poison fi. Oh. O, sgwini ddim lot. O, sia, beth to chdi? Oh! O. Dwi wedi cael e. Ie, ni'n hammer efo bullets. Mae'r roedd y ceffil yn mynd yn nuts o dan fi'n. Sa'n siŵr os roedd hwn yn just all fi seithi, neu o rhywun bod fyna.
Ie, ma. Fi angen ammo, os yn bosib. Ddim meddwl rhywun yn rhywun fan hyn. Neith o dal. Ne. Bots gyda ammo, no thank you. I'r ceffion o ta. Ie, man. Cai lan, ceffil. O, rwy'n teimlo drwg nawr, dwi wedi sythu'r ceffil. Ie, pa ffordd. O. Mae yna dau, un north-west a un north. Mae'n gallu mynd. Ie. Un peth mae'r game hyn yn da efo yw'r level designs, ydy e? Mae like a... Ie. Like, Ie. mae just yr environment ar game hyn yn edrych really nice. Like, ofnadwy. Ie. On nice. Dwi'n cael teimlo weithio na, hwn yw'r beth gyntaf nathon nhw. Yeah. Repcars wedi dweud, game dwi'n chwarae ar y foment, Minecraft, DBD ac Among Us. Ond dwi'n chwarae pethau eraill rhwng fy nhw derbynnu ar y game ac pwy fi'n chwarae efo. Nice. Fair enough. O, heb chwarae Among Us am ages. Na, ie. Heb chwarae fers, like yr Lockdown 3. Ie. Si'n ei chwarae, dwi'n meddwl. Yeah, mae'n game reit da. Si brynu fo. Yeah. Mae'n game reit da, Among Us. Iawn. Rhaid i mynd i fewn i fama eitha prepared, cos mae'n jans fod yr un o'r anghenfiloedd yn fama. Yeah. Gweithio fo'r spider, dio, cos dwi'n meddwl ni'n gwybod sydd wedi cwffio'r spider i'n da. Yeah, mae'r spider yn eitha haf, just... Well, ac un nhw ti'n just really... Just angen seithi. Iawn, dwi'n mynd o'r first floor. Oh, roedd hwnna ddim yn instant. Tio? Yeah, ffrindiau. Oh. Na, yw'r butcher mewn fan hyn o flaen. O, ie. Ti wedi cael yr... Yeah, dwi di thingamajig? pig lan o. Y cliw. Beth di cliw mewn Cymraeg? Google. Cliw ydi... Cliw. Rangen cliw. Cliw sy'n ei dweud, ond dim mynd i'r ateb. Oh my god, os rwy'n gallu syllafu cliw bydd hwn yn... Mae'n just dod lan a cliw. Efo CLIW. Cool. Mae'n just cliw. Ie. Cos guess di dy fan... Ie, cliw, ie. Yeah. Repcars dweud i falle bydd yn gallu gwneud sesiwn rhywbryd am lobby Among Us Cymraeg. Cant y cant. Bydd hwnna'n hwyl, bydd hwnna'n mynd am hwnna. Ie, ydych chi'n neud ar ei tamol o blaen, ydych? Ie, rwy'n ni'n cael like, grŵp mawr o pobl yn chwarae. A like, ar y lockdown cyntaf. A mae'r... Minecraft server Cymraeg ar indefinite hiatus. O. Tan dwi wedi seidio beth dwi'n neud efo fo. Ta angen roi mewn Azure, cael like, webhooks a popeth i troi lawr pryd mae'n neb arno fe. You know, whole hog. Ie, really, ie. So yn rest, so fi'n cael 30 o bobl yn join y rest server fi. So efo'r mynadd yn ei gyd. Hynna di fi. Ond mae'n saff ddo. Mae stwff chi gyd yn saff.
Yeah. A hefyd, dwi'n 100% wedi lladd y server eto, technically. Mae'n just ddim Just arno. off, yeah. Yeah. Wyt ti'n gallu tywyd os ti'n gallu like, redig about like Raspberry Pi neu rhywbeth? Dwi'n meddwl, Like, ond bydd Pi 4 gallu redig? dwi'n meddwl sef mor smooth yn ydy wan. Na. Dwi'n ffaith mynd lot o sôn yn tu fi. Bod dwi'n tygwach y ffilm. Yeah. Cos ex-gaming PC fi ydi o. Right. Just angen creu dedicated server PC, you know. Hynna ydi o, really. Efo'r eich holl merch sales, arian o merch sales. Yeah. Basically, ond hynna ydi o. Yeah, just a suit. Linux, Faint oedd o. oedd fe'n costi i rhedeg? Litrig tu, so... O'n i'n tecu ddim yn checio. Fair. A hefyd, mae gennym fi internet da oes, so o'n i'n gweld oedd o'n yn Yeah. amharu a internet fi chwaith. Yeah. Ond, O, bod yn fawr, mae yna key fyna. O, mae yna cwpl o zombies rhwng fan hyn. oh shit, da ni mewn lle Oh shit, really. mae yna tan. Dwi mewn lle really pryderus yma. O, rwy'n yma. O, rwy'n dod. Lawr, o dwi'n siŵr dwi'n clywed me eto. O na. Ble mae'n mate fe? Dwi'n mwyn gwybod, ond dwi'n siŵr... Nath o rhedeg. Ond y bai gynnu fo met, de. Yeah. Dwi'n assume o'n gynnu fo met. Shit, dal yma. Lle mae coffo? Nes i 100% lladd yma. Methu gweld unrhyw un ar... Meddwl mae'n rhywun yn adeilad efo fi. O, mae'n zombie. Mae'n corff yma, de. O, jyst i cael ymlaen. Ella si ddim gwffyn off, lle. Oh. O, mae'n lot o gwffio, sawl. Oh, shit! Dio? Yeah, mae'n ffawn, mae'n just bloody zombie. Si gael 2 shot ar y boi na, sy'n nes i ddim. Dwi wedi cael wasp di. Lovely jubbly. Mae'n lot o gwffio south yn ni. Yeah. Si 100% ar y boi na. Oedd 2 shots gyda fi. 2 shots i'r chest yn... Yeah, I mean... Beth ti'n meddwl bydd hwnna'n cael rhywun lawr? Ie, sydd eto fi fe mae tawn ni bwysio am Yeah. south-southwest, cos fanna ma. O, Ie, mae ma' lot 'na- o zombies ar y gwylod yna. Yeah, mae'n un fawr hefyd leech. Rwy'n mynd i'r tŷ glas. Oherwydd mae'n cliw, mae fanna. Iawn. Dwi'n di aros yn fama, jyst i... Yeah. Covering fire. Oh, great, mae 'na
Peth yn y dŵr. Mae o. Mae'n just dŵr monster. O, dwi'n gwybod. Pam oedd y drws ar agor? Pam ydi hyn yn lagio? O, trydydd clue am y spider. Beth ydi lag hyn? Yes, i mar. Oh my days. That Ghost is playing Hunt Showdown, dwi'n gwybod. Ti'n edrych bod yn survivor 2 shots gyda fi. Oh my days. Mae gen i Dwi'n ti? lag gwael ar y foment. Paid o ddod ffordd, dos rawn chydig. Dos mae'n fan. O na, ti fynd at y fi fan. Ie. O, iawn. Fyny fa. Yeet! Yeet! Okay, let's go. Okay. Ydw i gallu... Oh. Minimiser game agra. Oh. Okay, hwnna wedi trysio'r lag. Dwi'n mynd i desktop a dod nôl. Yma... Be? O, yma... Spider, ffordd co. Ugh. Ffordd esti. Iawn, let's go te. Let's go for what's on it. Yeah. West. Ah, Spider-Lan yn y... adeilad fawr fyna. Yndi. O, cael lan, Ceffil. Sgwyddi bod o bullets. Na fi, mae gen i... Unig issue. Mae gen i 6 am y shotgun hyn. Mae gen i poison thing allai tafod ar y spider, ond ydi... Ah, what the f... Oh my god, mae'n y dyn fyna! The hell? Mae'n like tu ôl y tipped over cart. Oh my god! Dim y gwn yna atho seithi fi, efo. Dwi'n mwyn kill fi hwn. Beth yn cael ti? Do. Nes i gael shot yna fo. Ond i'n gael reloadio. Oh man. Ond atho seithi fi efo pistol, ond mae dweud mynd i lladd fi efo rifle. Oh. Yay. Ond ie, fe bod yn dda yn gem e. Rwy'n ni arfer bod, ie. Beth sydd wedi digwydd? O ti ar 60 Hz, hen ETP monitor. Ie, hwnna beth mae'n. Rwy angen fy ultra-wide. Cos gen i dim peripheral vision ar y foment ar y game hyn. Ie. Dwi'n gen os yn poblogaidd efo pob am bits, bath. Fatha... blocky Battlefield. Blocky Battlefield? Beth yna fo? O, roedd rhywun arall yn llaf ti sydd wedi dawno fi. O ie, oedd y boi na tol yr... O, mae yna free-to-play game newydd allan ar. Rwy ti'n dawno rhywun? O, nes i down... Oedd o'n mynd wedyn de? No way, oedd o'n wedyn de. Exo Primal, 50 quid ar Steam. Exo Primal? Y game o'n i siarad chdi gynna.
Dan. Ie. Dwi'n O! meddwl bod y gêm dwi'n siarad amdan yn... am ddim. Oh. O na di, 1279. BattleBit Remastered. BattleBit Remastered. Ie. Yeah. Fe ar Steam. Ar Steam, mae o'n very positive. Mae'n 250 player server. Mae'n edrych nuts. BattleBit Remastered. Ie. Yeah. What? Oh, dwi wedi gweld clip o rhywun yn just mynd absolutely ham. Like, Yeah. really sweaty ar y gêm hyn. 2 gig ydy o. Ar trwydar. $254 chwarae'r Ie, pers. dwi'n chwarae hwnna. Wow. Edrych yn eitha cool. Beth di 2 gig? 2 gig install, dio. Ah. Beth di... Roster. Nice. Dwi'n meddwl am cael hwnna, dwi'n meddwl. Dwi'n disidio. Ie, os fi'n cael o hefyd yn stream o fe neu rhywbeth. Ie. Edrych yn hwyl. O, ni ddim mewn lobby efo gilydd dim mwy. O, iawn, neu, no. Dwi'n... Lobby. Invite friend. Dwi'n wedi bod yn hwnna rwan. Diolch yn fawr. Purchase by myself. Yeah. Yeah. What's the worst that can happen if they stop eich o Fortnite? Install. Yes. Beth ti'n install o? Dwi wedi prynu BattleBit Remastered. Nice. Iawn, gedi. Be di MMR? Matchmaking rank? Yeah. Oh, iawn, okay. Give me no active quests coming soon. Okay. Na fi. Mae gen i couple of challenges, though. Ac, nhw wedi mynd. Nath i darllen nhw dim mwy. No, well, can you download your BattleBit Remastered? What? Ti di download fe yn barod? Jesus. 400 meg download ydi o. O, wedi e? 400 meg? A wedyn mae'n extractu 2 gig. Right. Rwy'n just mynd i... Rwy'n gallu download o 400 meg. Mae'n couple of games, os nes i trio fe allan. Add the Hwna mae card. proximity chat. Oh no. Dwi'n mwyn gwybod os dwi'n lycio syna newydd mae Steam yn neud. Mae'n newid i download complete. Mae'n gwneud download sound? Ne. Oh. Alright. Purchase. Mae'n reit uchel ar Twitch o'n. Ar y browsing Twitch. Hi. Alright, rwy'n lawr loeth o fe. BattleBit Remastered. Siarad ti'n dilyn Gyrma 985? Not really. Dwi'n gwybod am fe. Mae'n... Ath o'n neud... So mae lot o streamers at y gilydd. Fortnite Invitational, beth o da. Ath o'n neud House Flipper Invitational. Lle ddech o streamers, a nhw'n cael awr a 3 chwarter i wneud tŷ i fyny. A dyn nhw'n cael dangos rhwng y tŷ fo. Ffoc o'n ffynnu. Nice. Iawn, gyda fi good feeling o hwnna'n. Heck yeah. Anghofio am y ffaith dwi ddim efo... Ond o! Efo medkit. Rhywun yn y chat efo BattleBit Remastered eisiau chwarae fe ni.
Lawr lytha. Neu Hunt Remastered. Mae Dudsi di cael Hunt Remastered yn ddiweddar, so mae o'n... Ie, ti'n cael mynd i dechrau na, da? Na. Mae pistol fi efo dau wahanol math o ammo. Ti'n gwybod sydd iwsio math? Rwyddyn. Oh yeah, we just wedi clywed y download complete am BattleBit. Yep, yep. Like any throw-in knives. Oh. Sorry. Oh. Sorry, mae'n Completely poisonous. We've been completely missile. Ti'n ti pick o fyny? Yeah. Oh, edrych ar y deilad hyn. Faint bydd hyn yn costi ar right move? Reit, still is. Mae'n dda. Iaw, dwi'n mynd i cymryd y high count. Wow! Sorry, oedd hwnna'n fi. Sorry, oedd hwnna'n fi. Oh. Come out to play. Oh no. Be? Fireboy. Oh, I'm on a single shot. Oh shit. Oh, nice. Ooh. Oops. The chances were in the monsters just yn fama anyway. Can't. Oh god, rwy'n hwnna'n drop A3 chi chael. Hello, monster, ti'n mynd fan hyn? Fifty in. No, pretty much gwan. Ooh, lle. Oh, mana. Acquire trait iron repeater. Mae'n like trait peth lawr fan hyn. Okay, dwi'n mynd i fyny y bell tower i fi cael scoutio. Nice. Trio ffeindio ffordd allan, ble hyn y byd. Mae yna Bloodline XP hefyd. O, mae yna ta... Hwn yna. Byfes y ddim bullet stop Yeah. yn y gem ma. Oh Christ, dwi haven't gweld o cwn. Mae yna cwpl yn dŵl ar fanna. Iawn, tawn yn i... Yna dau... O, mae yna... Oh, shit! Ho! Oh! Healing. Iawn, ta. Yn ôl y clues me. Be ydy hyn? Pan pob sydd e? Oh, shit. Yna... Ugh.
Ia. Neis un. Dwi'n teimlo na un yn fama mynd i mynd. Gys ti hwn? Na. Gys ti'm cael hwn? Na. So mae rhywun wedi cael hwnna. Mae rhywun yma. Yeah, roedd rhywun yn pigo hwnna. 100%. Literally, roedd Ne- hwnna'n newid. hwnna, literally just now. Oedd. Oh. 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 Hundred percent mae rhywun yma. Yeah, no. Meddwl fi'n clywed rhywun. Uwch ben ni. Nid hyn yn just ti. Cha. O, hwnna, flame guy. Yes, dim o'r zombies rhwng fan hyn yn like aggro to neu unrhyw beth, so. Sa'n siŵr. Ella mae'n mynd am y cliw na am 75. Yeah. Oh. Goffi fi a weeping angel. That's creepy. Let's mynd am y cliw. Mynd am y cliw. YnChwarae crew. Yn mynd am y cliw. Fel Mystery Inc. Ond Ia. crap. Oh shit, bydd chances mynd y fucking monster yma. Methu gweld unrhyw monster. Just ni. Yeah. Man. Yr unig monster mewn y dŵr yw hyn yw fi. Man. Mae na, beth ti'n galw fe? Pam dwi'n cael yr overwhelming... Hwna fi. Pam dwi'n cael yr overwhelming urge when rhywun yn dilyn ni? Gobeithio ddim. Hwn yn y lle fydd mae monsters yn Yeah. spawn o. Mae na dead clue fan hyn. Osgo fi fel lle fam oedd y boi dechrau fi dwi'n. Yeah. Ie. Ie, teimlo fam yn dyd. Mae na clue ond mae wedi cael ei dynafio. Oh! Oh my god.
Waw. Ti'n pwnio That's how hwnna we do yn... Brass knuckles, mate. A fi ddim eisiau fos demo fi. Syniad da. Ia. Be? Swarm. Just wedi llaff swarm. Neu beth bynnag ti'n gael nhw. One shot kill. Hello. Oh my god. Mae like 4 neu 5 zombies mewn yr adeilad hwnna. Mae yna rhywbeth mewn y adeilad hyn. Cerfyd rownd. Mae yna hellhounds southwest ar hell. Oh, shit. Dwi ddim yn beth yn yma. Fe fi clywed rhywbeth yn cerfyd rownd. Sa'n siŵr os mae'n... Like, rhywbeth yn cerfyd ar y gwydr. Mae yna drws ar agor yn y cefn. Rwy'n mynd am y cliw. Oh, just yna zombies yna fa. O, Paddy. gwych. Dim ond 2 cliw ni wedi cael. Beth? Ie. O, mae'n rwy'n tu ôl ni. Cos mae... O na, fi sy'n rhan. Sgol rhain? Fe'r clywed rhywun lawr o fanna. She just head o lan. Gyffio lan, trio... O, mae yna... Hellhounds fanna, bod yn fath. O, mae yna scrapbeak banishing right o flaen ni. Eto, fi eisiau ddod efo chdi bwysio yr amser. Falle ni gallu sneak mewn, llaff nhw a cael scrapbeak. Pa building ddo? Yr un i'r south. O. Falle nhw'n gwybod ni'n dod. Ie, oedd y ddau zombie dod amdano chdi, so. Yeah. Rhai fi. Whoa, yeah, Whoa, rhywun siwr o safe i fi o'r ffenest. Okay, dwi wedi bwrw fe. Mae'n meddwl fydd hwnna'n headshot. Mae'n teimlo fel headshot. Allan o ffordd. Watch out, mae'na boi tan i dod o'ch chdi fanna. Okay, rwy'n just mynd i redeg. Gweld neb ond e. Roedd un yn nhw ar y top floor.
Shit, mae... Dydw i toch, diw. Yeah. Go fyny fach di. Yeah, Fi'n toch di. just sneak around. Oh my god, mae'r game hi'n lago o paid. So, tab allan. Tab yn ôl mewn. Heb trwysio fe. Mae'n fucking wasp bleed ar y top, watch out. Yeah. Mae'n agor y gat. Or rwy'n mynd I just flank around. Ie, tak o'r gat. Fi wedi. Right, efallai mae wedi pigol lan y ffrind. Mae'n mewn fyna. Wedi hit. Ie, mae nhw dau wedi codi lan. O, chat o'ch di. Shit! Rwy'n gweud I nawr. Ie, rhaid i'n ffordd all, cos byna. O, ti di agor drws yma? Dim ar ochr hwnna na. Rwy'n screwed ar y foment. Dwi'n troi ffydd y ffordd all I fewn. Rwy'n meddwl nhw wedi just redeg. Never mind! Nhw heb di just redeg. Man o. Fuck's sake. Nhw mewn... Wel, un o nhw yn ar y llawr I gwaelod efo fi. Un ar y top floor yn meddwl. Ti angen mili o'r ffenestr I torri nhw yn mynd trwy. Woo! Oh! Shot! Un ta dau dwi'n cwffio. Dau. Shit. Oof. Sorry, fi methu agor y drws. Oh my god, faint o fucking zombies sy'n o fi. Oh! O'n i'n gweld o! O'n i'n gweld o! Oh, yn y gytun. Ie, rwy'n nhw'n cael y benefit o'r Hunter Vision. Oedd rai nhw just... Ia. So nhw'n gallu gweld ni'n o'r. O'n i'n mythu mynd I fewn, di fanna. Be, o'n nhw'n gallu gweld fi? Ie, pryd ti'n pigol lan yr bounties, cofio ti'n cael, like, 10 eiliad o Hunter Vision? Rwy ti'n gallu gweld pobl arall yn o'r. Oh, ie. Oh, well. Oh, well. Ddim siŵr sut oedd fi'n methu cael headshot ar fe. Rwy fi'n definitely cael headshot ar fe. Trwy'r ffenest. Oedd y ffaith oedd yna ffucking tri fatha special zombie reit wrth y bod y drws na. Yeah. Dyn. Fe ddim yn far. Dwi'n fawr o dylu o stream... stream chdi. Dwi di ail neud o fan. A mae dal delay? Oh god, mae advert. Oh. Dwi'n recomendio, nawn ni wneud un arall o hein a tri'r gem arall wedyn. Yeah. Sy'n ffansi. Cant. Give me a good...
Sut ti'n rhoi stream delay ar OBS te? Os yn Twitch mae o. Mewn Twitch, rwy'n fi'n gwneud e trwy OBS online. Mae gen Twitch i setting i hun. Oh. Ti'n mynd i Twitch, ti'n mynd i... Rwy'n fi'n troi y bant. Like, stream delay, yes, disabled mewn OBS. Dyma hwnna yn OBS. File, settings, ac general. Na, dim general. It's a lie. File, settings, stream. Oh my god, rwy'n literally gweld it just now. Ie, so bydd yn stream i fi de. Na, ble rwy fe? Rwy'n literally gweld it just now. Oh, advanced. Sorry, mae'n advanced. Advanced stream de. Ie, mae hwnna fi off fyd. Yeah. Ie, i reid y led hwnna, ie. Yeah, hwnna'n rhoi delay i'r actual stream, yeah. Ie. Ond os ydych chi'n mynd i settings... Allai ddim wneud o'n gos ti'n ganol streamio. Ond os ydych chi'n mynd i... Fi ddim mewn lobby eto, what the hell? Os ydych chi'n mynd i create a dashboard... Na, ddim create a dashboard, ie. No, di adio alerts i Twitch now, no? Alert box, like... No, di adio, like, actual alert box i Twitch. Twitch. Mod. Do. Mod view, say hot mod view. O, dwi'n misio fucking help articles. Dweud beth i'r link na fo, moderator. So. What mae da ydi'r alerts Twitch te? Create alert box. Dwi'n wedi iwsio dde. Dwi'n iwsio, dwi'n gotcha stream yn chwarae, dwi'n iwsio mod view. Yeah. A mae na... Na, ddim hwnna, dio. Oh. Mae na lle. Block. Back to my account. Channel. Mae na lle yn settings din Twitch. Connections, na ci. Dishes, na. Rwy fi yn meddwl am syniad am stream rhywbryd. Beth am, like, Yeah. Planet Coaster, neu Planet Zoo. Ond i just trio, like, creu, like, sandbox, like, theme park gweithaf. Neu rhywbeth fel yna. Fel rhywun sydd ddim yn licio chwarae Planet Zoo, neu watcha chdi chwarae Planet Zoo, neu a watcha chdi chwarae fo, de. A bob cyfri, de. Ia. Ti'n gwybod sut dwi efo syniadau Twitch streams, just trio bod dim. Yeah. Mae'n rhaid yn o'i fan, dwi eisiau gwybod lle mae'r blinking stream. O ia, so ti'n mynd i create a dashboard stream. Yeah. A setting stream, mae'n latency mod o fanna. Oh, right. Oedden, mae'n gallu either normal latency neu low latency. Yeah. Mae'n yr un bit a lle mae primary steam key chdi. Yeah. A copyrighted audio warnings. A stored past podcasts. So... Nice. Dwi'n lyfio beth o. Ti'n gwneud un mwy neu mynd i... Ie, it's just sbio hwnna ni. Dwi'n o. Ready up. Ie, mae gen hwn mod actions sy'n dda hefyd. Ddim permitted.
O, gwych chi lot o... Gwych chi 5 permitted terms Be ar ar Twitch chi. oh ie, Ryfen, like, mae'n catch o Yndi. pethau Cymraeg. Loads o gweith. Loads o Shield. gweithiau. So rwy'n actually iwsio Steam custom machine Shield mode. Shield mode? Ie, yeah, mae'n automatic mod. Shield? Bit? Steam? Ie. Yeah. 50 hwnna? Steam O, mae Shield mode? dylai chdi well rhan. Shield mode ydi... Yeah, Steam. Yeah. Powerful safety setting to stop hateful and harassing messages. Oh. Dwi dod off. Oh, right. Oh, yeah, dwi wedi gweld hwnna, yeah. Mae'n just, like, shortcut ydi e i, like, preset. Yeah. Mae'n just local ar y stream ti neu rhywbeth. So dwi'n ei nickname ar... Yeah, ar Discord. Yeah. Os ti'n gwasgu eich hun, remember mae'n like option i roi server nickname. Like right click eich hun neu rhywbeth. Roi gallu edit o fe fel server admin. Click on that. Like server profile. Ti'n gallu like newid eich server Oh, profile. it did server profile. Yeah. Server nickname. Oh, Emrys Hoban yn barod. Oh, no, Emrys Hoban i fi. O, bo. Ydw gadw ni dyn nhw'n peth. Hey. Na fo. Hey, mae'n dangos ar yr overlay now. Nice. Dwi wedi reid hide names off. Yeah. Oh. Oh, my days. Iono. Yeah, rwy'n check on mae'r game hyn ar y hard drive fi, nid y SSD. Oh, yeah. Probably pan mae'r textures yn cymryd 2 blynedd i llwytho. Right, ble ni'n mynd? Mae yna un tu ôl ni. O, mae un just i'r dde, tipyn bach. Ideal. Dwi efo Sparks LLR fi, so... Mae gen i Springfield 1866 Marksman. Class. Caldwell pistol. O, hyn dwi'n barod. Hwn yw'r bit o map ti byth yn mynd, ie. Yeah. Oh my god! Ti'n iawn lafo da? That! Oh, we're heb reload o, sorry. Slawr? Yma. Hwna'n fi. Io, lle nesa? North East, mae di agosad yn ôl. Yeah. Mae yna un i'r south hefyd sy'n edrych eitha agos. O, oce, o'n i'n eto. Plan. Oh, music box, yeah. 50 tune.
Cofio bangio hyn. Ai. Wel. Sut y couch yn hwnna? Oh, shit. Ma' hwnna'n fi, whoopsie daisy. Alright. Cai lan! Corn beef. Galw fi Ace Ventura. Hello! Say hello to my little friend. Un yr un lawr fan hyn. Oh shit! Oh! Is it? Wow! Hwnna fi. Oh, sorry. Na, na rhywun sydd yn gwmpas fi. Christ. Whew. Rwy'n yma na. Fi safe i fanna. Ti'n cael cliw? Na, dim meddwl. Neidio lan y thing, yes i mawr. Rwy'n i'r de. Ie. Dwi'n mynd o cwffio ffordd arall. Ie. Let's mynd. Let's mynd mewn i'r hwyl. Oh shit. Seven Sisters Estate. Oh my god. Mae'n just llawn pobl. Right, so mae'r butcher banishing yn digwydd mewn yr adeilad literally right fanna. Be hwn? Yeah! Sure. Mae'n edrych fel e. Mae'n cliw, ie? Na, mae rhywun yn banishing the butcher. Ydy e fan hyn? Oh, poison, shit. Oh, mae rhywun yma! Oh, he's slipping poison here.
Oh, we've got a hunting bow. Oh. Got a free kill, what? Got the absolute free kill. Yeah. Wait, with Owain, that's still me. Oh. Well, dwi just wedi rhoi mine. Yna. Hunting bow sgynno fo, so dwi'n mwyn wedi clywed stwff o. Did you know? YnChwarae streams too. Reach out to support each other. Everything's more fun with a friend. Was this helpful? Been hell. Oh! Mod. Mae'n fe'n safe i fi o fan'na. Right, mae'n mynd i dod am y... Thing, yndi. Yeah. Oh, shit. Dwi wedi rhoi tripwires o'r ffordd hwnna. Oh my god, sut pwy ys chi, ie? Ie, dwi wedi rhoi loads dro fan hyn. A dwi wedi rhoi concertina bomb hyn lan fan hyn, so... Na siwr dim tu ôl chdi. Ie, mae gen i tripwires, so os mae'n trio. I fi'n gwybod. Fi'n just aros fan hyn nawr. Oh. Mae'n dod. Avenge me. I demand that you avenge me. Did they pick a bounty with it? Ie, mae wedi. Ah.
Rhywun arall wedi seithi fe. Oh, shit! Ah, no! Oh my god, sy'n mewn! Oh my god! Ti'n stuck o? Yeah. Okay, dwi wedi cael e nawr. Ti'n gael o? Yeah. Ond mae rhywun yn cymryd pot shots. Woo! Emrys Siobo wedi ail dan ysgrifio am 22 mis. 20... O, ti di isio text to speech? Yeah. Ei, diolch am 22 mis, Emrys. O, gai fi hwnna. Gai fi... Rai sa'n gwybod pwy sy'n seithi o like, draw fyna. Nath i gweld unrhyw un. Ydy wedi pigo un hier fyny? Na, well, remember if yn pigo... Woo! Just pigo lan y bounty. Beth oedd hwnna? Oh, just delayed. Right, mae'n mynd i... Oh, mae'n a trip mines mewn fan hyn nawr. Bleif rwy wedi rhoi lawr. Ti'n angen y bounty arall, lle di, jyst mynd o'n o'n dwi. Ie, rhaid gallu revive ti. Dwi'n meddwl boi yn gwybod yn dweud chdi. Dwi'n clywed o. Healio. I'm healing. Lad. Ah, mae'n dod lawr y mynydd. Ffordd hwnna. A fa? Mae'n reit lan. Mae'n lan fyna rhywle. Be, ydw dwi wan? Mae'n redig i ffwrdd, rwy'n meddwl. Ti'n gallu mynd i pigo lan y bounty os ti eisiau. Iawn. Headshot him! O? Yeah. Headshot City. O, mae'n rhywun arall. I'r east. Yeah. Rwy'n mynd i mynd lan i'r vantage point fe. Heck yeah, let's mynd. Let's just car allan over in. Sut dwi'n iwsio'r thing i gweld y map o bol? Mae'n just yr un thing. O, Y thing. dark vision. Ti'n just gweld nhw fel oren. Ti'n gwybod gweld y like a bottom? Ie, dwi'n di ddal ar un fi rhag ofn. Yeah. Right, ble mae ffordd allan? Right, mae un just i'r de, a mae un i'r gogledd. Pa un ti eisiau mynd i? Y bynnag, di haws gyda ddewis, chdi di'r main honsio yma. Ti eisiau mynd i'r gogledd? Mae'r yna seithi i'r de, so... Jerry can just pick a gun. O, lle ma. Let's go. Oh shit. Whoa. Oh god, mae yna loads o pobl yn y field hwnna. Mae yna like pimp, just redig. What? Shit, right, rwy'n mynd, just redig. Yeah. Oh my gosh, y gun y boi ma. Gyda incendiary ammo, mae gun ma'n edrych yn DLC as hell. Oh, please, bro, please. So bend the thing. Can you bend the thing? Oh, Brad one to pick up bounty on it.
Oh, well done. Oh, the value of DLC gun. Rwy'n fi'n edrych ar like a night vision, a rwy'n like pimp. Oh my god, oedd o reit o flaen fi. Yeah, rwy'n like pimp o nhw mewn a field hwnna. Rwy'n like red egg. Oh my god. Oh my days. Oh, a ti wedi cael extraction. Yay! O, hwnna'n hanner success, dwi'n meddwl. Oedd. Hwnna'n da. Ar yr, pryd wyt ti'n gwneud y subscription Ie. yna? Wyt ti'n clywed, like, 30 eiliad ar ôl i'r notification o dan? Rwy'n fi'n chwarae'r audio, like, eto? O, dwi'n mwyn siarad o dysgu dim. Ie, rwy'n fi'n siarad ar gwneud yr audio eto. Ond rwy'n ddim yn gwybod beth sy'n gwneud hwnna. Be ti'n iwsio na? Stream Element ti'n iwsio? Ie, Stream Elements, ie. O, da. Dwi'n bod yn data lot o fideos o Streambot. O, allan ni hynny trwy Streambot twan. Dwi'n sticio fe Stream Elements, mae bod dim sitio fyny. O, mae stwff ti'n gallu neud yn Streambot yn pretty cool. Yeah. Right. Be, ti'n trwy'r block game hwnna? So, yeah, block game na. Oh my god, PUBG yn lawr lwyth o, stop! BattleBit Remastered, right. Let's trio hyn. Play better view account. Mae hyn edrych yn dal already o'r door blymyn loading screenshot. O, stwff ti'n gallu neud efo. Ie, oce, dwi'n mynd i sbio ar Steam y bot fi. Felly hwn o ddawn. Ie, gobeithio. Gwalf, sut mae'n fel? Warning, risk of seizure. Yeah. Sure. Voice chat moderation, oh yes. Hey. Diolch am y bit, Emrys. O, mae... Alla i just edrych di. Create party. Invite a party. O, pan eisiau dwi'n dod o gre! Oh my god, mae eisiau cael lawr. T'w sgwrdd y gwylod i cael yr... Sgwrdd chdi bwtwm handi i mutio rhag ofn. Yeah, like any button right Ideal. for now. Ideal. Meet your game. In coffee dust banter. Yeah, I've clywed a bit hwnna, rwy'n na dau soon. Rwy'n ddim siŵr ble mae'r dau bloody soon dod o. Di le hefyd, ie. Yeah. Mae gen fi test o fe, a fe wneud. Stream Elements, hwnna'n... God, hwnna'n bright. Voice chat. A? Voice chat. O, o'n i fod i ddweud voice chat. Oh, dwi di minimise game fe wneud. That's like... Follow event. Test. Os ddim Cymraeg, pan di... Yeah, so mute o hwnna.
Test again. Mae Gwyneth yn dilyn. Alright, mae dim ond digwydd fi'n waith fyna. Rhywbeth yn... Yep, I'm fine. Ffai wedi ail dan ysgrifio am 7 mis. Do not fe ar amanthets pam sy'n fil memes. Instead fe ar amanthets pam sy'n meme 1,000 times. Oh, hwnna ddim yn, like, repeated. So... I don't know. Strange. Right, are ni mewn grŵp, yn ni? Dwi'n meddwl. Oh, wait. We're here to accept though. Party is no longer valid or full. O, I dwi'n gara. Field of view 90 yn barod, ideal. Create party. Invite a party. Diolch yn fawr. Sut ydw i yn cael dweud fod mouse vertical sensitivity 100. So, iawn. Sôn yn hwn. Oes na FPS setting? Na. Okay. Settings. Video. Prestige. Vertical sync. Get that shit off. Presets. Shadows. Oh. Enable drops to your Twitch stream. Yes. Sure, pam na i. Iawn. Ti eisiau dweud? Rhaid bod na astig ni dyna. Os dwi'n mynd i shooting edge, wyt ti'n mynd i shooting edge? Let's have a look. Dim clem. Go the odd one. Good one. Deploy. Oh my god. Dim byd sy'n digwydd. I fi, anyway. Oh yeah, okay, no, allan. So we could just Anti-aliasing. No anti-aliasing. Give me that anti-aliasing, please. FXA neu SMA? bothered lawer am hynna. Ie, ddim gwybod y gwahaniaeth. Dwi'n beth sydd i fewn, ie, da ni'n FPS Legends. Da ni'n... A da ni'n mynd full on sydd fewn i 127 versus 127. Yn dain, ie. Heck yeah. Get in. Get in. Dwi'n meddwl mae mouse settings fi'n iawn. Gallu upload a photo? Rwy'n gallu. O, rwy'n gallu clan. Os yw'n creu clan, Heck yeah. Logo files, logo, ble mae'r... Only players ranked 60 above can create clans. Oh. 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 Pen lawr, hunker JPEG. down. Mae angen bod JPEG? Whoa. What? Where's my PNG gang at? Bruh. Does gen i Bloody- ddim cael y logo mewn bloody JPEG. Dyna'n mynd industry standard. Yeah. Right, ni angen bwrw level 60 a wedyn ni angen creu clan. Yeah. Yn chwarae clan. Apparently mae hwn yn dim Dim. sick, we get the laptop now. Dwi'n cymryd dim crap gyn ynglyn â hackers. Oh, nice. So lot of pobl yn cwyno. I've been pissed off from the game. Hello. 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 What? What? Oh, V. Oh my god. Yes, I'm a bake. I'm a bake, Corinne. Ble ydw fi? Ble ydw ti?
Bloody unrhyw. Dwi'n mynd to beic rwy'n. Sut wyt ti'n... Oh. Oh my Swn god. off mynd to beic. Sut ti'n siarad yn y game te? Fi. Right. Hello. Swn i'n jumpio allan. Swn i'n jumpio allan. Ydy hyn ti fan hyn? Dwi'n stuck, ynddo. Ie, so dwi'n... Na, dwi'n... Get off the quad. O na, hwnna ddim yn ti. Hwnna'n rhywun arall. Ie, so dwi'n off o byncyn. Ble wyt ti? Like, sut dwi'n... Dwi'n stuck ar thing. Engine off. Switch seats. Engine off. Dwi'n gael gyrru car hyn. O, na vibe fi local. B squad. Oh. Dwi'n jumpio off! Dwi'n stuck ar thing... Ah. Okay. Oh crap. Dyma bob. Pa pwynt ti ar? Rwy'n mynd at B. Iawn fi fyd. So dwi'n gadael motorbike ma? Oh my god! Oh! Interact, push, stop cash, build, repair, social, chat, vehicles. Nah, engine off. So dwi'n off vehicle. So dwi'n... How do I get off a vehicle? Off vehicle. Gyd ti wedi dweud yn y chat yw off vehicle. Wedi lladd fi. O'n i'n gwybod sy'n ni'n mynd off y thing. Right, ble ti'n spawn am arno? Iawn, dwi'n spawnio'n D. Yeah. A fi. Okay. Oh my god! Revive boi. Oh my days! Dwi'n revive rhywun yma. Ma' na dyn, like, right that boy splay a cyrffion. And, like, parkour o lan ar y blymyn ledges. You are bleeding. Oh my god! Alright, need to Ella colli ti. Did you spawn ar C? Ie. Thank you. So dwi'n mynd... O, Ble dwi'n ti? spawnio arna chdi. Right. Ti'n gallu clicio. Efo. Oh. Whee! Hey! O, gwych, so ti'n oren te, so rwy'n gwybod ble ti yn, nice. Ie. A squad mates ni'n gwyrf te. Move forward, lads. Oh, Move right, forward. Owen! Oh, I found an enemy? Remember I found an enemy. Mae'n a trip mine over in. Mae wyrdd yma iawn, di. Dim clem. Pwyd yn seithi. Dwi'n stupid, dwi'n gofyn pwyd yn seithi. Right. Can really revive a ruin. Nice. Pwyd yn un? A? Russian forces. O, iawn, oce. Ble ti wedi mynd? Nes i straightak at pobol ni modd y tîm ni. Oh. Doedd o ddim. Hei, dwi wedi rank o lan. Ah! Mero. Yeah, dwi wedi marw. Nearest medic 17 meters away. Ti'n rhaid sy'n di... Deployo yn hyn o'ch cychwyn.
Ti di marw? Dwi'n Ie. mewn i tank. Dwi'n mewn i tank. Rwy'n o tank cynna fi. Ble wyt ti? Dwi yn y cychwyn. Dys i'r cychwyn. Ddim siŵr ble mae hwnna yn. Ti'n gallu clicio'r enw fi ar y chwith. A deployo ato fi. Right. Sorry, fi'n like hofron dros pobl a trio ffeindio. Mae'n methu gwasgu ti. Select a spawn point. Wyt ti'n... Dwi'n gymryd 2 person. Mae'n methu gweld ti ar y bloody map. Dwi'n lit yn dreifio fan, man. O, ti'n mewn o Humvee? Ynddo. Ti fewn i'r Humvee. Yn meddwl? Wel, fi'n gwasgu deployo, ond dim byd yn digwydd. Rwy'n efo aqua guy. Dwi'n... O, F, di gadael. O, mae fucking buildings destructible. Ydyn nhw? Yndi. Nice. O, fyd yn fama. Ti'n surprisingly okay. Yeah. Oh god, mae'n helicopters hefyd. A tanks. Nes mi burst, No. Jesus. Uh-oh. O, ti'n newid stwff yn gwylod? Nice. Ydy leader? Dwi'n bod yn recon. Dwi'n deployo yna chdi. A players in combat, so dwi'n mynd i deployo yna chdi. Beth oedd hwnna? Res me, please! I'm over here! The sound of my sexy voice! Please stop moaning and res me! Moaning. Come out of the building, you fat pussy! Right, ble ti nawr? Rwy'n methu, like, gweld eich enw ar y map. Dwi'n ben to. Ar ben to. Be di coucho? Ydy pobl cael na? Oh, ti'n oren ar y map. Right, dyna ti. Hello. Oh, yes! Nice sniper shot, bruv. Mae lot o'n nhw'n dod dros y bont yma. Yeah. Oh, ti'n cael hammer hefyd. Dwi wedi pingio rwy'n fyna, sniper fyna. Oh, no! Oh, ti'n iawn? Rwy'n dod. Dwi'n meddwl ti'n gallu neud yn byd. Rwy'n gallu revive, yeah. Come on, let's mynd i safety. Mae'n smooth, yndi? Yeah. Reviving. Mae hyn redeg yn y rili da. Yndi? I wel, mae'n 256 o bobl yn yr... Ti'n iawn? O, ti'n gallu bildio waliau, felly? Ha. 50 hyn. Anti-personnel mine. Wedi mynd ar llawr? O, shit, fel oce, diolch. Yeah, 50 prone? Oh, Z.
O, ydi, achos da ni wedi pwysio. Rwy'n just mynd i respawn o. Rwy eisiau bod yn sniper. Ie, dwi... Oh, no! Ie, fi wedi. Oh, na! Dyma glir iawn pwy di pwy. Rwy'n mynd i spawno arno playthrough. Oh, na, mae'n mynd combat, never mind. Oce, dwi wedi spawno fe. Rwy'n mynd nôl i'r adeilad. Dwi'n mynd i ôl arall. Oh, shit, dwi'n stuck. O, hyn actually'n siarad go iawn. Thank you. Oh my god, mae Russian yn drifod drosto fi. Oh, headshot! Boom! O, dwi'n mynd i sbonio ben chdi. Yes! Sniper buddies. Heck yeah. Sniper monkey. O, mae Q ag E yn neud y thing armor thing. Oh yeah. Mae'na. Sut ti'n ping? Middle mouse, dwi'n eisiau. Dwi'n un shot reload y sniper ma. Yeah, hwnna'n really annoying. Oh my god! Dwi cael like un headshot and nawr yn like... Mae'na dipyn yn y crap. building yma. Oh, be yma? Be allan fi? Oh, fucking rocket launcher. Lle di revive fi? Yeah. Hwn yn very much early Battlefield vibes. Yeah, rwy'n hoffi hyn. Hyn am type of game a rwy'n... Like, multiplayer shooter games, rwy'n A hoffi. dy ddim yn lagu, cos mae'n mor basic. Yeah. Ond dwi'n meindio fi. Mae'n just yn... O, mae'n siŵr iawn. Yeah, there's a fucking, like, car right. O, baba. Tony. Ble? B. E. Oh, yeah. No, i ddim fanna. O, ben y to. Beth ti'n adeiladu? Mae'n adeiladu like blymyn bunker. Fanna. What's this help? Be dwi'n ei reid ar lawr o, man? Oh, crap. Go. Mae yna sniper right draws y hell. Mae yna drone! What? Oh, no! Mae yna blymyn bomb drone! Rwy'n just clywed ti mynd, oh no!
O, dude sydd wedi gofyn, yo, ydi hyn yn da? Battlefield Killer, ydi o? Yeah! Mae hyn yn gwych! Mae'n really joio fe. Mae'n like atgoffa fi hefyd o like early days, but Red Orchestra 2 hefyd. Yeah. Atgoffa fi o fatha Call of Duty 1. Yeah. A roi fi'n caru Red Orchestra 2. Right, rwy'n mynd nôl i'r adeilad hwnna. O, mae yna sniper yma yma. O. Siwr dy... O, chdi, ys bod hwnna? O! Oh, crap. Yeah, mae o'n very much Battlefield, early Battlefield. Mae graphics yn basic. Y boi yn sefyll fi? Na, di. Na, di. What? Beth fi cael helicopter? Dwi'n mynd o'r cliff pwynt dim o. O, rhywun yn dragio fi. Ie, mae hwn... Oh my god. Dwi'n falch nes i just randomly prynu hwn. Ond ni'n gweld lot o pobl yn streamio fo. Ond ie, dydyn mae o'n... Mae chwarae mor llyfn. Ydw hynna ti ddim yn pigo fyny ar y stream, mae o'n... Ie, mae'n smooth. Mae o'n buttery smooth, a mae'r buildings yn gallu... Mae buildings destructible. Oh my god, shit. No! Ble o'i ti nawr? O, ni to flancio rownd. Oh! Right, ble ti'n spawno? Os ti'n dal yn fyw na spawn yna chdi? Na. Ti'n dal ddim yn fyw? Na, oce, rwy'n mynd i spawno arno... Paraff? Ie, mae'n mewn mod i marw. Ie, rwy'n mynd i spawno ar Paraff. Iawn, fi fyd. I'm there. Fuck, I'm going to build this. Mae'n seithi'n dod o tu ôl, rwy'n meddwl. That's... Oh, whoa, no. Look at dragging mechanic. Ie. Y ddau sniper dros ffordd o fanna. Dwi wedi pigo ar blymyn... Rôl anghywir. Nhw'n disgwyl amdano ni fama. Ble mae nhw? Rwy'n mynd i redeg i'r tŷ nhw a just... Cael nhw. O, mae'n 100% gwybod lle dwi fan. Oh, what? Wel, ti'n gweld e? Dring o lan ar y adeilad hwnna? Ie. Yes! O, shit, mae'n wel ni'n. Tempted i lawr lwyfo. Ie, yn mynd i chwarae fy hyn. Mae o'n... O, Ie. shit. Mae o'n... O, ti'n iawn? Dwi wedi marw. Ble ti? Mae hwn yn... Mae hwn yn Chwarae a Emrys Hobo approved. Thanks. A mae fe proximity chat.
Lle mae pobl yn actually iwsio proximity Oh, crap. chat yn iawn. Oh, crap. Dwi'n hofio, siarad i loadio'r blinking gun bod o. Wyt ti- Oh, no! Wyt- Oh, no. Wyt ti'n clywed fy, like, death? Wyt ti'n clywed fi dweud rhywbeth pryd dwi'n marw? Na. O, rwy'n clywed ti dweud rhywbeth pryd ti'n marw. Oh, perhaps... Wait, os fi'n siarad now, hello? Wyt ti'n clywed fi? Na, ti'n mynd o fyny yn siarad ar y thing fi, de. Oh, mae'n dynafio'r microphone anghywir, that's why. There we go. HyperX. Hello? Mic test. Nawr di yn gweithio? Os dwi'n siarad, mae'n beth yn dod fyny yn chwith. Dwi'n Yeah, meddwl mae chdi o'n, dod. yeah. Perhaps rwy ddim yn O, abys. dwi'n rhaid bell, ddech chi'n dod proximity chats, de. Oh, yeah, of course. Birdie squad. Dwi di marw. Rwy'n dod... No! Spectator! Oh, crap. Exit. Deploy. Okay. Hello. Pushing on. Clywed fi fanna? Emrys. Dwi ddim, de. Oh my god. Oh, ah, no! Right, wyt ti'n clywed hwnna? No? Do, eisiau gwybod hwnna. O, dyd si, dim hyd yn 2 gig, 450 meg, dio. Yeah. 450 download, a mae'n agor allan i 2 gig. Ti eisiau... Ti'n mynd i respawn o, neu? Yn respawn yn chdi. Dwi di marw. O, dwi'n mynd i respawnio ar... Pwy? Ample King. O, mae o'n meddwl. Leo. Plays in combat. I don't know. IDK. Oh, shit. Hello. Oh my god. Can you heal me, medic, please? Or don't. Oh, shit! Oh my god. Oh my gosh. As well. Behind you. Oh, shit! Flinty killer! Oh, no! Oh man. Ar ôl y gêm yma, dyd ti eisiau gêm yma ni actio chdi. Heck yeah. Dwi'n meddwl da i ffeindio... Oh my god, boi o'n chydig. Dwi eisiau lygo system eitha smooth, dio. Yeah. A dim yn teimlo'n cheap. Ti'n... Ar ôl y 5 munud, di'r pobl blockage ddim yn issue. Oh, shit. Yeah. Oh, do you unlock a reflex sight neu rhywbeth? Dwi'n nôl fyny. Thank you. O, chdi eto fi. Na. Oh, tu ôl fi. Eisiau cwla chdi fe. Ydy le hefyd, de? Wyt ti'n clywed... Do, ni cwla chdi. Yeah. Be mae'r deaf microphone yn gweithio nawr ydy, ie? Yndi, mae'n bach o fod i le, ddo. Yeah, mae o'n. Dim yn help ddim yn gwybod y map, ie. Yeah. Mae yna pobl yn atacio tu ôl ni. Hefyd, ar cut. Oh, come on. Ble oedd fe? Ar far. Oh gosh, mae'n arno fi. Mae'n mynd lan y grisiau. Oh, Forget. thank you.
Thank you. Oh no! Watch out! Top. Oh! Bags. Oh, Upstairs. ideal. Oh, yeah, left side. Thank you. See you. Cheers. Man, Well, mae'r one adeilad shot. hyn wedi cael ei agor yn llawer. Top fama. Yeah. Yes! Headshot. Nice. Oh, fucking building's going to destroy you. Isn't that nuts? Yeah. Rwy'n yn y building yna. Par adeilad. O, rhaid dad. Mae one shot i'r sniper yn annoying. Ah! No! Yeah, perhaps gallu unlock o like gyniau gwell. Dwi'n meddwl ti yn... Dwi'n meddwl mae'n thing, ta... Dwi'n meddwl neud, os ddim paid DLC yna fo. Yeah. Oh, man. Ia, dwi'n di pwysio A. Ia, fi'n promoted. Oh, unlock Claymore. Nice. Right, rwy'n tu ôl ti. He, Let's dwi'n go. dweud wedi lawrlwytho mewn 10 eiliad. Class. Lovely. Dwi wedi cael dim un... Mae hwn wedi bod o buttery smooth, ie. Sgyn fi ddim weapons i coffio byn hwnna. Yeah. Ond dwi'n mysig cael hang o'r reloadio ma, ie. Yeah. O, waw. Oh! Ble fe? Tu ôl? Rwy'n meddwl. Na, sa'n siŵr. Rhaid chdi. Diolch yn fawr. Oh! Yay! Hey! Haters map, yes. Iawn, nawn ni allan hwn. Disconnect, yes. Nawn ni edio. Dydsi mewn. O, dydsi yn. Grŵp ni'n barod, ideal. Nice. Sydd i fewn. Pa squad wyt ti'n rhan o? O, ti angen bod level 60 i creu squad, apparently. Ie. Neu clan, sorry. Dwi'n level 40, dwi'n level 4 yn barod. O'n un. Dwi'n mynd i creu clan yn chwarae pryn ni'n bwrw. Level 60. Reit. Heck yeah. Ynwch y gang. Cofio, dwi wedi gwachio ambell stream o hwn, a dwi'n dweud, ydy o'n dda, ydy o ddim, ond... Dwi'n bet... O, map yma di gyfnod. Yeah, die victories!
We have a new vote down. Transport vehicles only, big map capture flags, no vehicles small Johnny, map. frontline experimental. Oh. Ryddi methu dewis unrhyw un. Tense y town. Mae eSports Wales hwn. Yeah, ni yn cael John ar y line. Yo. Ni angen esports. Mae'n y Welsh Esports League. Hi-oh! Silver! Ble ti? Yw ti'n ar y helicopter? Ble ti wedi mynd? Mae'r helicopters mae llawn. Ystad? Ble wyt ti? No! Lle ti? I don't know. Oh, Gwch chi. hello. Helo. Dyd ti fewn? Dyd ti yn y sgwad. Hey. Oh, mae'n starting in 12 seconds. No, I want to try. I've never done that. I've never. Alright. Well, one of you boys is gonna have to get out. I'm the squad leader of this little troop. Yo, I have never even tried. What the fuck? Fly safe, boys! What the fuck? Okay. Let's go, boys! We come to my river. Oh my god. Ble ti? Just think I Okay. ffwr. I'm just yn cam. Oh my god. Mae'n just traffic jam yma. Yeah. Oh my god, man, like. Oh my god, mae'n sy'n chwythu. Big dick energy, but yeah. Okay, mae gen I, like, tank thing. Yeah, I'm doing dipyn ar rheoli. Yeah, mae Dudsy'n cefn efo fi. Let's go, Dudsy. Let's go, Dudsy. Oh, shit. Oh, bastard. Fuck it. Just traffic jam yma. It was running. Oh my god. Oh my god, my man, don't pin down. Oh, unfriendly. Oh my god. Oh, dwi'n pwysio bwtwm wrong i reloadio. Mae just hard, yeah? Na, a dyn ni wedi magazine. Oh, right. Oh, you are bleeding. Shit, bandage Ow! yourself. Ah! Oh, bandaged, yeah. Thank you. Oh, hey, Emrys. Oh, hello. Gosh, man, like, scare even in. Oh, headshots! Oh my god. No! Na, seithit ydi cogio'r rifle sniper. Yeah. Ah. Oh Oh, my don't- gosh. Da ni'n fucking pinned efo me. Yeah. Ie, dwi'n fynd i grisiau. Tafod. Oh my god, mae fe nuts!
watch a ffenast, folks, wel. Ma' nhw'n gyd o yma. Oh! Explosion wedi cael fi. Oh my god. Thank you. Okay, da angen symud fe, mae'n gwybod. Oh my Yeah, god! Redeg, oh my days. Dwi'n fyny eto, dwi'n fyny steps. Ie, dwi wedi cael allan o fanna. Oh, parkour! O, dwi'n unlockio'r machine gun. Oh my god. No! Dudes wedi dweud dim clem sut i adael y vehicle. Ti dal mewn y vehicle? O, F, dyd si. Not you. F, dio. Yeah. What the fuck did I get his knife from? Oh, no. Dragio fi. Ie, diolch. O'n i'n methu gadael am ages. F, di gadael thing. Mae'n just yn... Mae'n just nuts, ynddi? Yeah. Rwy'n mynd lan y grisiau. Oh god. Okay, rwy'n mynd lan y grisiau. Na. No! Mae'n gas fi! Right. Rwy'n angen gadael fan hyn. Like, Ie. thank you. Dwi'n mynd i lladd yn hyn a symud. Oh, Christ. Dyd ti, ti'n gallu newid pwy wyt ti'n gwylod hefyd. gyda Upstairs. Right, rwy'n mynd i spawn o ar. Duh. llaw. Dwi'n mynd i... O, oce, fi hefyd ta. A be da ni'n atacio? A, rwy'n meddwl. No, F. F, let's go! F. F up. Woo! Oh, shit, we're stuck in the building, man. What? 30. Oh. Beth am voice chat? V, rwy'n meddwl. Mae'n on yn local. Fi di local. B ydi squad, ydi e? Fi di squad, ie. So hwnna'n just ni, ydi e? Dwi'n meddwl. Dwi'n yn gwybod sy'n proximity based, chwaith. Oh my god. Oh, what? Dwi'n... Medic! Oh! No! Willy bang bang. Oh, Willy wall bang wedi llaffu. O, dyd si, dwi'n gallu cwach di. Dwi'n cwach di dyn fi gyna. So, dwi'n di lladd yn hyn, dwi'n di... Rwy fi ddim gallu clywed ti. Yn y Si meddwl. glod o dde. Oh, ie? Mae'n just... Da ni'n sy'n cwffio bo man, man. Ie. Rwy'n just spawn ar D. Yn meddwl. Dwi'n di spwn yn y US a cael cerbyd, dwi'n meddwl. O, lle mynd o'n hyn? Okay, rwy'n dod efo ti. Ble ti'n mynd mewn? Car neu'n... Oh, mae yna helicopter fan hyn. Ie, mae'n oed yn o'n barod, dwi'n meddwl. Car efo machine gun, dwi'n siŵr. Oh god, rwy'n mewn a helicopter. Oh my days. Rwy'n headfan! Woo, ni'n mynd sythi. Ah! Oh gosh, ni'n mynd ar y to. It's a parachute yn hwn. Go, go, go! O, na! Mae'n rysas mynd fyny'r tower yn si ta... Ta helpu comrades fi. Ah! Ie, mynd i sbonio'r dyd si.
Hello. Yna pobl yn y building yma. Oh. Yeah, let's go. Move forward. Let's go. Ddim siŵr beth sydd wedi llafu. Cael like 2,000 o tickets mewn ffaen. No! Oh, ni di colli Cymraeg. Oh god. Iawn, dwi'n sbonio dy. Oh, C. Let's go. Let's get C back. Rwy'n dod. Yn ormod y coed yma. So ti'n really gallu gwneud sniper stuff. Oh na. Beat your car. Yn y fama. O, mae'n lot o yma. No! Oh, you've been bandaged, diolch. Bruh. That's the... Didn't she find the hwn gyda? No! O, Showdown pethach di fanna. Oof. Iawn, dwi'n mynd nôl i di. Na, dwi'n C, fan. Oh crap, right there boys fi. Oh my god, dwi'n pinned. Rhywai chdi. Diolch yn fawr. Watch your water tower. Mae 2 foi dwi'n newid sythu yn ddo. O, yn fyny ta. Ond fe gallu gwneud lean-in fel toggle? So, o, dal o, lle? Toggle lean, yes. Di gallu toggle lean. Lovely. Thank Ie, you. lle mae cwffio fan? Gosh, mae right o flaen C. Dwi ar cy, ddo. Oh, crap. Dwi'n te. Lawr y grisiau ble ti'n cael ei pinned. Oh, no. Dwi'n mynd i B. Gweithio am... Oh, Gweithio am D. Dwi'n gallu ar. oh, Didzy, the hero. Oh. We're here in the office chilling. Sy'n un building da yn y map o i chi gallu just abusio.
Na. Seithio yna fo. Mae reit intense bod ti'n pinned lawr e. Yeah. Mae yn. Dwi'n bod ti'n torri random grenades pan fy'n hyn fyd. O, siw'n hofio fod gynnwch chi... Y thing na, sbio o'n goneli. Oh, hell yeah. O, dwi'n gael fi. O'n i'n gweld o, o'n i'n gweld o. Thank you. Hey, iawn dyd ti. Pin down, let's get these Russian guys. Dwi'n gwybod, na di mor. Oh, yeah. Dwi'n mwyn sy'n bullet stop na ddim. Rwy'n meddwl mae yn. Dyds is now rank 2. Nice. Shit. Come on. Oh my god, lle mae'n cynnig gyd. O, mae'n wedi gael fi. Dydsi. Deploy. Let's go, Dydsi. Oh my god, lle dyn ni? Whew. Angled grip unlocked. Nice. Ah. Oh my god, no. Which we call, like... Oh, yeah! Oh! Oh my god, get away. You push it F for reloadio bob tro. F? Ie, newid magazine di F. Oh my god, o'n i'n tol... O'n i'n tol wal, a nath y wal ddim bodoli. Thank you.
Ah. Smoke grenade hunter. Mae'n gweld neb. Ie, ni'n gwffio nhw nôl eitha lot. Oh, no. Bleeding. Ah! Thank you. Dwi'n licio faint o hawdd ydi fatha revive rhywun. Yeah. So, di pobl neud, actually neud o. O, fama. My rune arrow tool. Mae yna rhywun ar y building yma. Oh! Shot! Oh! Shot! My hand is satisfying. No! He's just on the other building. Straight ahead. He's hiding behind the grey thing. Oh. Ah, damn. Oh my god. Dwi'n rhaid fi cael... Pa un ti? Assault, te? Dwi am bod yn assault. Oh my god. Ah, run. Oh. Ah, yn survivor un. What's this? Yes. Oh. What? Thank you. Ah, dwi'n helicopter. Ah, no. Parachutes yn hwn. Boom. So parachutes yn hwn. Rwy'n meddwl, fi'n gweld rhywun efo parachute. Mae'n boi mynd i fi. O, repelio ti. Ah. Shit, dwi'n sy'n fflio. O, na. Os yn parachute. Oh. I was wrong. I'm Ooh, sorry. loadout. Oh my god, loadouts, yeah. Oh, ti'n gallu customise the loadouts? Oh, it's... Lush. What is 2 new? Primary gadget. Yeah. Secondary. Oh, gosh. Throwables.
O, so smoke gen i dyna, sa. Iawn. Secondary. Na. Mae di 2 new. O, oce. Thank you. Angled grip. Oce, hwnna fel a. A new barrel. Oh my god, pwy sy'n seithi fi? Rip roo. Loadout new. Let's go. Whoa. Oh, it's got skins on guns. Lovely. Ah, cool. Grappling hook? We are winning. Only 50 tickets left. Lle da chi'n gwffio? Run directly TLT. Oh, need you edit. Yay. Yay! GG. GG in a chat. Gyda fi mynd ddim un gêm arall os dwi'n ffansi un gêm arall. Iawn, oedd y map yna. Have you already write GG in a chat? Yeah, don't worry. Dwi'n sgwynnu yn y chat? GG. Yes, ys i sgwynnu? Y for all chat, Y. U for team, I for squad. Right, we're just redig yw ti bach. Bydd fi'n Iawn. nôl cyn i dechrau. Ail. Oh my god, faint o maps yma? Wakistan! Oh, stuck in. Oh my god, stuck in. Ah! Oh my god. Oh, dwi'n nôl. Map yma bach yn nuts. Yeah. Anghofio mae'r reloadio yma. Wey! Riskids! Mae'n reidio efo parti o 15!
Hey, croeso pawb i'r stream! Oi, oi! Woo! Mae'r air raid siren yn mynd bant. Yn golygu bod o'r raid yn dod. Hey! Hey, diolch am ail dan ysgrifio'r Red Skids. Hey, croeso pawb, croeso pawb. Right, sut ti'n gwneud y shout-out peth hwnna? / shout-out wedyn. Shout. Oh yeah, / shout-out. Red. Rwy'n just adw'r enw, ydy e? Yeah. SK. Yna wedi gweithio? Hey, dyna ni. Shout-out, hwnna'n cool. Hey, diolch am y dilyn, Kevin. Diolch pawb, croeso Raiders, ni'n chwarae gêm. Mae nhw BattleBit Remastered. Mae'n fel Battlefield newydd. Mae'n teimlo fel... Mae'n really da, actually. Well, Battlefield newydd hen. Yeah, Battlefield newydd hen. Mae'n teimlo fel game Battlefield classic. Ac, yeah, mae'n hwyl. Right, ble ti wedi mynd? Right, wedi mynd holl o ffordd mae'n hwyl. O, byn bandit. Esgusodwch fi. Yeah, mae'n edrych kind of fel Roblox, ond mae'n actually... Oh, ie, sy'n meddwl am hynna. Sy'n actually meddwl am hynna. Wyt ti just sniper lan fan hyn, wyt ti? And, Oh my god, fe just wedi cael ei murked. Helpu fe lan. Oh, na, mae wedi... Rhoi lan. Oh my god, mae yna loads yn ôl ar fyna. Oh, yes! 354 meters. Oh, Let's days. go. Be, ni ar like dam neu rhywbeth? Red Skids wedi dweud BattleBit fod yn clas, edrych ar Steam reviews o Battlefield 2024, pryd chi gallu, trust me. Oh. Be fi yn... O ie, mae'r game hyn yn da. Mae'n atgoffa fi o, like, y gemau hen... seithi fel, beth ti'n gael o fe... Red Orchestra 2. Yn caru Red Orchestra 2. Diolch am raid o Reds. Gweld ti yn o stream nesaf. Diolch pawb. Diolch pawb yn bod yma. O na, dwi'n gweud i. What's this? Bod yn stable. Mae'n like llawer o pobl ar fan hyn just nawr. Nhw gyd wedi mynd. The boy yn fanna. Mae'n sniper Oh, crap. Mae'n... Oh. Ceri dilyn Liam Wade ar TikTok boys. O iawn, bydd fi'n checo fe allan. Chwarae efo Liam Wade o ffrindiau. Nice. Beth wyt ti'n chwarae heddiw ar eich stream? O, mae rhywun yn bandage fi. Hey, thank you. Instantly dead. Dwi'n meddwl sy'n pronio ddylech chdi cael stables. Yeah, Ravine, yeah, Ravine, beth ti'n gael fe? Beth ti'n gael gorwef ar allar? Beth ti'n Ie, gael? dwi'n neud, mae dal yn wobbly fi de. Oh, right. Heddi'r official Wobble. Yeah. term. Wobble. Mae loads o pobl yn dod dros y bont. Oes? Yeah. Oh my days, pwy di bwrw fi o draw fyna? Oes na bullet drop mewn hyn? Man, dwi'n meddwl. Yeah. Nice. Revive chdi does it. Ti'n Reviving reviving? you. Revive chdi does it. Na, dwi di roi lan, sorry. Uh-oh, ble ydw fi nawr? Oh, man, a bullet stop. Oh. Dewch yma bwyo. Oh.
Dwi'n joio Oh. pwysio F a newid magazine cyfer fi'n lle i lwyd y gwn fi. Ne, dwi'n joio neud. Tactical ydy e. Oh. Oh my days. Mae mor galed i, like, mae'r sway yn mor gymaint. Yndi. Ah, mae'n reflections, like, beth ti'n gael fe? Ti'n gwybod pryd mae... Oof. Come on, dewch. Oh, level life! Yay! Bydd i gallu click clan yn gynnar. Oh, come on. Oh! Iawn, dwi'n symud. Mi sbwn ar cut-un. Na, okay, bod i ddim sbwn ar cut-un, te. Oh, ni'n surrounded fan hyn. Oh, yes! 418 meters. That's the 418. Ydy hwnna... Na, hwnna'n enemy, okay. Nice. Oh. Ah, ble fe dod o? Ble yn y byd o fe dod o? Ffordd o fod. Oh! First stage when we actually do the ball. Oh my days. Hyn yn nuts. Dwi'n enjoy... Can we smoke bomb? Dwi'n mynd iwsio ta? Smoke bomb? Oes. Mae nhw'n eitha da. Mae nhw'n dynofio nhw ar y game diwetha fi, like, cut bant sightlines a pethau. Rwy'n really effective. Oh, she's gonna go on the... Oh, dude see! No! Rwy'n cael ti! Rwy'n cael ti, dude see! Oh. Thank you. No! Back and forth, back and forth, back and forth. Dwi'n lwcio'r... Oh, mae'n y drone yn yr awyr eto. Oh, I thought that... Ie, rwy'n fanna'n... Ie. Oh my god, mae'n mor gymaint o snipers yn edrych draw fan hyn. Jeez, we're just gallu gweld, you know, like a glint o'r snipers. Yeah. Mae'n like trio nhw. Oh! Oh, nog een over. Yes! Uh-oh. Ble mae'r drone? Mae'n lethal... Oh my god, boy. Beth sy'n lethal? Mae'n lethal aros yn un lle. Yeah. Os dwi'n mammarol. Ble ydw fi ar y map te? Oh, jeez. Dydsi di Mr Dependable. Dwi'n sticio fo. Yeah. Oh, na! Dwi'n cael ei seithio o gefn. Oh shit! Dydsi ddim yn dependable. Nhw'n dod tu ôl ni, dydw. Oh, dwi'n cwrdd dron. Yeah. Na!
Oh my O, days. coedan disgyn. Oh! Loadout. Secondary. Primary. Fi gallu ban... Beth di hwnna? Yes! O, hwn yn gun. Sut ti'n bandagio fo eich hun? Dwi'n methu? Okay, mae'n just mynd i trio taco D1. Oh, AK-47. Oh. Oh. Say hello to my little friend. Hey, come on. There. Yes! No! Aswn fyny hwn. Dwi'n taco C2. Na, dim ys dwi beth iddo fo. Oh, shit. Okay. Uh-oh. Thank you. Oh! Great! Whoops. Oh! Oes gen i grenade arall? Ydw. Whee! Mae yna un yn yr adeilad. No! The delay there. Be o marw? Yeah. Ti did no, wedi dwi'n cwach ti did no. Yeah. Ah, dwi dim ond gallu, respawn o fel squads ar game hyn. Gar game mode hyn. Ti'n methu spawn ar Hyw'n points. hywyn. Oh my gosh. Yeah. Dych chi'n D1, dech? Yeah. Let's see, I've bought protection. Oh, crap. Mike person han, dim byd on just base. Ble ni'n mynd? Oh my god, ti'n cael rocket launcher? Do. Ti'n gwybod yn engineer, do? Ah. Right, ble ni'n mynd? Oh my gosh, mae'n cael dringo lan fel Yndi. Caps lock is cut. Ie, i'n cael gwarad yna fo. Paid â gapsoc fod yn ei fyny fo. Fi fod yn dod o. Oh my days. No! Fe fi'n safio ti, pa'i poeni. No, never mind. Dwi'n cael efo support, ta. Na, dwi'n eisiau na. Dwi'n eisiau rocket launcher. Dwi'n eisiau rocket launcher. Dod ti stopio cwffio a fi cael trainio chdi. Trainio fi yma ta. Hi-ho, silver! Ddim stamina ba na. Na, ti just gallu just redeg a cadw redeg. Ti'n meddwl players in combat? Wyt ti'n meddwl combat? Oh no! Oh my god. Okay, run dod. Ah! Help me! I don't want to die. Right, ni'n pinned lawr o fan hyn. Ah! Ah!
O, does dim respawn tickets ar game mode hyn? Oh, yeah. So beth di'r objective? Just, like... Beth di'r objective te ar game mode hyn? No. Sa'n siŵr. Ydy'n just i, like, cadw'r points am, like, amser neu rhywbeth? Ydy, sydd yn fi ddim yn... Chwethus... Oh, what? Yes. Okay, mae... Dwi'n sy'n RPG o pob. Medic! Oh my god! Dwi'n RPG o pob, dwi'n safio pob. Chydig bach o Rambo yma. Rai eisiau RPG. Dwi'n fod ti'n lwcio fos di? Ah, Os ti'n yr un lefel o fi? Ydyn ar layout yr engineer? Ie. Secondary? Neu gadget? Secondary gadget. Heat explosive neu fragmentation? Dwi'n siŵr iawn. Yr heat explosives dwi fo. Yeah. Oh yeah, very good against buildings. RPG time. Oh my gosh, nhw'n like dod dros y bridge. Oh my days. Cwad y dron. Dron a di gweithio beth sy'n cwad y Oh! dron. Oh no. Rwy'n fawr a grenade perffaith. Oops. O, ie, gyda fi grenade. No! Yeah, rwy'n fi'n bounsio fe bant o'r box ar fe'n llaffi. Oh god, we're miles away. Load, dwi'n mynd i newid throwable fi. I smoke grenade. Blue. Dwi'n like miles away, 500 metre. Pa'n di gorau? Dyd sy'n yn rank 7. Blimey hell. Fragmentation. Na, buildings. Dwi eisiau sgwethu buildings yna. Yeah, mae'r fragmentation un o'r yn dweud fo'n da yn erbyn Ie. infantry. A C4. Deal. Dwi'n poen am gun. A AK-47. Oh. O, llall. Oh my god, ar y spawn! Pwys y spawn campio? Yeah, nhw'n like right up oes y bont. Not for long. Oh shit, dwi'n bell i fach. Oh! Ayo! Run! Run, run, run! Silver! Jeez. Oh, nhw'n like cymryd dros o'r adeilad y bwys y bont. Hyd allan nhw gymryd adeilad drosodd os di'r adeilad ddim yn bodoli. Ah! Rwy'n hoffi eich meddyliad fel yna. Dwi eisiau mynd i fflat neu y building. Yeah. Oh! Seriously, mae'r sŵn y byncyn... Yeah, drones yna.
Drones sound scary. Yeah. Thank you. Thank you. Oh my god, pan oedd 3 pivot i siarad yma. O, ma'n dod o'r coedwig. Oh gosh. Thanks. Shit. O, dwi'n hoffi, mae thing... armor thing. An armor thing. Cyw ag I. Oh, right. O, ti reit... Oh gosh. Oh, mae gun ma shit. O, mae'n healio fi. Medic sy'n healio fi flat out yma. Thank you. So we'n gallu mynd at y building yn there, so llai just fatha... Oh my god. Cerbyd. O, dwi'n lyco'r M14 na. Yeah. Dwi wedi cael master plan. O'n i'n neud rhywbeth yn... Oh, ni di cymryd dros o'r adeilad yna nawr. Ie, Whoa! o'n i arfer neud ar Battlefield 3 cael car, cerbyd. Yeah. Thank you. O, a wedyn o'n i'n... O, sgan i ddim. Cool, ni di guffi nhw nôl i'r bont. Ie, o'n i'n rhoi C4 o fain pick-up. Nice. And it's just this suicide runs. Chdi cael lot o kills ydych yna. Oh, mae yna tunnel tu fewn y blymyn bont. Oes? Yeah. Oh! Mae yna Russian mewn y bont. Dwi wedi clywed i Russians ddim yn licio RPGs. Russian ydy, ie? Yeah. Oh my god, mae just y gweld... Just a fucking môr o snipers o'ch arall. So fe, dwi'n siŵr ddechrau ag y draws. Got him! Oh! Thank you. You're very welcome. Oh yes! Lladd yn y rocket. This is the meta. Oh! Oh, hwnna'n dirty shot. Rwy'n cael dirty shot fan'na. Oh, na! Oh, crap! Ble fydd nhw'n dod o? Nhw'n dod tu ôl o ble? O, lle ma'n nhw? Pe ddim yn soli Nhw mewn y bont, like yn y peth o dan y bont. Dwi'n siŵr sut rydyn nhw'n cael. Oh my god, dwi'n siŵr cwrdd bullets yma. Hyn yn nuts. Out of rockets. Please dim yn y rockets fi yma. Resupply.
No! Oh, come on. Deploy Aaron. Pob tro fi'n dewis when you deploy ar nhw, nhw'n just like, in combat. In combat. O, mae'r Russians yn pwsio'r bont eto. Yeah. You're going to trio flanco. So, just sit the RPG fi. Oh, we're bloody cow bandage instead of gun. Oh my god. Just a bullet and... Oh, my days. Oh, rip. Ie, dwi'n pinned y fe ma'n barod. Ydy'r Russians wedi gwneud Ma' nhw counter-offensive da. Ar y do. Oh, Dwi'n assume fod yna bullet stop I RPGs hefyd. Dwi'n bombardio'r building allan nhw retreatio I, neu di plan fi ar yna bryd. yeah. Jeez. Open to'r thing, right? Yeah. Look at map fel hyn. Yeah, Mae my bont map yn fatha, mae bont yn lle da I fatha. Uh-oh. Just taflu shields o smoke. Oh, my days. Pin, fi hollol. Dwi wedi newid fy gun Oh I my blwm yn God. single fire. Sut dwi wedi newid fy gun I single fire? Oh, yeah. Medic! No! I'm really just gonna revive you. Because, oh, no! 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 God, dwi'n licio hwn. Yeah, hyn Dwi'n yn... licio hwn. Hwn dwi isio Battlefield bod. Yeah, rwy'n hoffi Just- hyn. Mae hollol, so ddim... Yeah, Dwi'n dychmygu fydd efo weapons allu gwneud weapons. yeah. Beyond quality. Iawn, Kieran, croeso i'r Wel, mae hynna'n os. stream. Isi'n enjoy hwnna. Isi'n really Ie. enjoy hwnna. Dwi wedi joio hwnna hefyd. Be Ie. dwi'n locio fan. Yeah, such a great loadouts and stuff. Croeso i'r stream, Kieran, sut wyt ti heno? Soldier fi. Activate Yeah, code. game my dad did see. O, hwnna dda. Brilliant.
Diolch yn joinio ni, sy'n hwnna'n ideal. Dwi'n meddwl fydd hwn yn... Just a pick up and play yn efo, ie? Yeah. Dwi'n... Fel rhywun sy'n fatha'n pessimistig. Oedd hwnna'n... Clan, o ie, dwi wedi gwneud clan. Egg 60. So sut ti'n gwneud loadouts? Ti ddim yn gallu gwneud loadouts in-game te? Soldier. Ie, na, felly, dwi'n cymeryd. O, dwi wedi cael fy mistake. Ie, ideal, dwi ti. O ie, doeddwn ni'n y criw yn chwarae tro ma dyn. O'n i'n neud yn y dafar yn tan nesa. Yeah, definitely. Ond, Yeah. Oh, bach o worms. Bydd Morgan yn proud. Kieran. Bydd Morgan yn proud. Cael ei joinio BattleBit. Yeah. Dwi'n sbyn o'r Steam am, it's a hen, dio. Dyma. Mae'n newydd, ydy? 15th of June 2023, ie. Nice. Ar y pale chwarae game ei newydd. 254 player map hwnna. Yeah. Yeah, we'll do the same. Mae hwnna'n... Mae hwn yn wedig yn... Steer. Yeah. Oh my god, sbio'r screenshots. Oedd i'n chwarae Hunt gyda fyd. So, yeah, oedden ni'n... Yeah. Ni'n... Lwcus eisiau random i ddod fyny fo hwn. Yeah, ble ti'n ffeindio fe? Dwi'n cofio gwachad rhywun pobl yn chwarae fo. Ac o'n ni ar y ffens chydig bach efo fo. Yeah. Os o'n isio ni ddim. Wel, mae'n ffeind da. O'n yn good find, Reit da. da, yeah. Sgynt. A o beth dwi'n all, os o ddim... Atha... Yr unig beth ti'n talu amdan ydy atha cosmetic guns. Cosmetics unig peth ti'n gallu talu amdan. Support o... Ti'n methu... Mae bob dim arall yn unlocked in the game. Nice. Which is... Yeah, mae dyn ti da. Atho, popio fyny, is now ranked 9. God damn. 9. A wedyn atho dweud, now ranked 7, wedyn now ranked 8. So, sydd yn gweithio? Natural, yeah. Rank 8 yn barod. Natural. Ond, yeah. Na, dwi'n... just enjoy hwnna. Yeah. Hwna'n cael ei classifio as a MMO. Yeah. It's free real estate yn hollol. Heal, yeah. Ond dwi'n joio, mae healio mor hawdd a difynad. Oedd pob yn healio. Yeah. So, Wyt ti'n cael points am healio hefyd te? Oech. So... Dwi'n meddwl. So hwnna'n da. Os ti'n gofio newid yr gêm yn y dos di? Yeah, rwy'n meddwl. Mae just ddim cael cover llun ar Twitch. 17. BattleBit Remastered. Pam wedi gael BattleBit Remastered? Oes na, like, original BattleBit neu rhywbeth? Oh. BattleBit Remastered. Oh, 4 days ago. Why everyone's playing the Roblox Battlefield. Guaranteed fod BattleBit's a Roblox thing. Yeah, falle. What engine does BattleBit Remastered run on? Unity ydy e? Meddwl. BattleBit. Dwi'n dweud ar y website yma. BattleBit Remastered. BattleBit Fandom. 1.8 million copies sold in a month. Oh! Gaethon nhw mwy o chwaraewr na Battlefield 2042 4 wythnos ar ôl Battlefield 2042 dod allan. Ha! Nice. Hwna'n reit da. Iawn, champion. Yeah. Good find hwnna gyda ni. Hwnna'n very good Cant find. a cant. Dwi'n pleased hwnna. A Cant. Ni definitely angen chwarae hyn mwy. oedd BattleBit opt-in neu rhywbeth am dechrau. Rhywbeth o voice o hwnna, ie? Yeah. Rather than like a death voices. So pryd ti'n marw yn troi mic ti arno. Just sgwyrn. Mae voice chdi automatically dod on pan ti'n marw, dwi'n meddwl, yndi? Yeah. A nhw'n like recordio fe. Rhywbeth. So ti ddim... Os ti'n dweud yn rhywbeth drwg di cael ei band. Iawn.
Mae hwnna'n job. Ie, mae hwnna'n da. Fydd hwnna'n good. Mwy o thebyg, let's be honest, fyddai chwarae hwn nos fory, wan. Os dy Ie. rhywun online nos ie. fory, de. Dwi'n gwybod os Fi- fyddai'n streamio eto. Os dwi ddim yn streamio a dwi'n chwarae hwn, croeso rhywun reid negas o'n i voice chat. Ond ar hynna, ie, mae hynna'n nos fan. Syniad da. Ie. Wow. I'm sorry, dwi'n cael car yn newydd fory, so dwi'n siarad car. Ww! Ie, Pa car? Nissan Qashqai. Qashqai. Rwy'n caru Qashqais. Mae dad fi'n cael Qashqai. Ac rwy'n caru... O! Ysdi cut off. Chdi mor excited am Qashqai, ysdi cut off. Ysdi mor excited. O, ti fo... Little Mouse voice yna. Ti fo Little Mouse voice. Rhaid i ti enablo drops. Beth am nawr? O, ti iawn yn. O ie, is ti enablo drops gyna? Na, rwy fi ddim. Rwy fi'n edrych arno fe, ond rwy fi angen, connect o'r account. Rwy fi'n probably gwneud hwnna nawr. Ie. Cyn y stream nesaf. Ideal. Ie, by fi'n gwneud hwnna about the stream. So, BattleBit Remastered fydd bob un stream yn chwarae ta mae Morgan ar holidays. Guarantee. Hynna di'r Owain guarantee. Rhaid ni cael stream lle dyn ni'n siarad am profiad chdi'n Silverstone fyd. Ie. Rhaid dangos y lluniau. Ie. Ie. Rwy fe'n awesome. Nos Sul, ti di beth Nos Sul? Nos Sul hyn? Ie. Na. Hynna. O'n i'n neud BattleBit and F1 yn chwarae. Swnio'n da. O'n swnio da i fi. Plan. Solid plan. Dwi am mynd i wylio, dwi'n meddwl. Diolch pawb yn gwylio. Champion. Diolch o dyd sy'n joinio ni. Yep. Cant. Dechrau. Mae gen i squad, dwi'n. O ie. Ni'n cael squad. Diolch pawb gwylio. Diolch gwylio os ti'n gwylio ar YouTube. Ac gwrdd gyn y stream nesaf. Ideal. Hwyl fawr. Ta.